Nau wha umai halau kene tamte ia ke alau ko ia. Pea koutou iau e whakalaka ai e whaulao e whare. Ko hea e pureanga ko e whemare ka halau, fotu atu halau e sai ange ki ai, ka ne hanga o tohiki ia i pe e tuunga o whaulao ma e whonua. Maloi te. Alo, e ngā pere, te wana putolu, whamare pore pe, ko tali pewe mea o ke whambalanga ki ai. Ka koe kaimini, koe foi lao e nia, a whakafoi tui tui, ai whawhonga, ka koe pare mia o e aho, o tonga whai kei e whemia aki, hau iki. Tau whoki mai mua ki e foi lao e. Hai kone lava pe kupwha, ha mea o kupwha re rei mo toanga me mipa, pa koutui, koe tau pālo ti ia. O tō pia poupou, ia, ngā mai tōta tolu. Tēnā e whai ruwhe mea ki ane, whai whatapot ke whai tōna, tapu e tama brinisi, tapu e hoi memi pai COVID karato. E whai ruwhe mea ki ane awhi, whikau ki koni mono tānaki kupu koe. Kana lera te motuani, tō whatonton mai pe kara ke pa mo e sea. O te wakai ai lao koe, o tatari koe ke wakai e Privy Council. Pe iai e sea, o kai whatonton ke kupuni ma. Pa tupe mua ke ulau atu. O whatonton o e kupuni ma te whitoi lao a ke hano whahua e tūtōri koe ni. I he hiri ai kupusi i ua. Koe ai lewa koe hoko atea hiri e kupusi i ua, pe he mai lewa. Ka kua pau, ko whakakakato e kotoa e ngahi sino, ke tānake atu ki te pire, ai ngahi whie mau ki hono whau ha business e pure a ngā i he kupu fitu e. Atu peke o te peke fitu ai sea, ko ka peke tau wha, ha mea e pure a ngā. Ko fitu e o pehe ni sea. Whakatu o ha business e pure a ngā. Ai koe kupu ni a koe i he lao whatontonu koe ni o ke i he Privy Council. Ai ko fitu e pe mai whakatu o ha business e pure a ngā. E ngofua ke whakatu o ha business e pure a ngā i he lao. Ua, whatatau ke lao ni kua pau koe business e pure a ngā, ei, ke iai hane whakatutu business kua tali e kabineti, ka pau ko hakautaha pe sino whakautaha o whakatu. Pi, ko hakautaha ko whakatu i he lao e ngahi kautaha. Pea si lewa ke iai hane palani business ki hono kamata. Aia e sea koe uhinga pe o ake na awhepaki pe moe tau whakatu at koni he tainimi he teke whaiha whaitotoni e ne awhio pa moe Privy Council ki he lao koe nei tari he whare lea i he wawhe ua taha. Koe uhinga pia na tari mai e moe arato a e ia o na ki keke. Koe whotua whaaset peke e whai batu anga kia i pure a ngā mālotsea. Ke sake e pare mea tonga tupeke te mea mai ngō pereka. Te kou wakai peo mu kei watonga e. Koe whao a whikau aku pia mua mea koe ni koe a tonga tapu tō lu. O kui ai e whakalahi mai ki he lao koe ni. Pea koe whakalahi ia o makatu unga ia i he unganga ke. O makatu unga ia i he koe koe whonga tau tohi. Koe whonga tau tohi ni, whapo vai nia. Ka koe mea koe whakatu mai koe i tonga tapu tō lu. O kui ai uhinga kehe, o kui kai ke asi i he lao koe ni. Pa koe uhinga ia koe ia tunga whapaaga, pa moe tunga kehe ia e pau ke awe, ai whanua ia mo kautaha wakapuna, o awe ke whituke. Koe uhinga ia une mea mai aki, he kai ke tuu e lao ia o hange koe ni, e te tuu ia moe tawha kehe, moe kautaha kehe, o kui kai ke aha ilo ki ai, ka e lava, ke whakahoko te whako ia, mo kautaha koe ki mei muri. Maro, e sea. Maro, ino pere, koe mea koko mau e au he taimini, koe mea koko mai e whawhonga tonga tapu tolu,
O pege ke asia I e tefto I lao e taimini. Ai mea kona mea I tonga taptolu. Oe se o wai ku Ka kune whakamala ala mai pe o ku oswai ngau ki ai. e stari pe Valencia pe au ki e Privy Council ni a fio mo Privy Council ko nga pe nia na tau tali atu e ni mo tali mai Privy Council pe ko si o pe na fai ke ai nga hei cross ko pe nga kupu ko ya mo mea ko tau atu e pare mea ko nga ia ka ko nga pe ke procedures mo fonga mea pe na ha fe paki I ko nga pe ko ki tau ilo pe ko ha fai tu ni ai Privy Council pe ton pe ke tau anticipate pe at the same time pe ke tau sio pe lava o te na fe paki malo se Malo. Mahina o pindeka te au, Pare mea tonga? Mea mai? Tapa me sia ka ko ki tampis ka ni pe ke ho eki o e fara pom ka gato pom pom sia ko la fo ko ni ne o si fa no vakai e ni pa mo la ko ni ne tar hua fe ua taha ana ko konga ia ko pe ko no vakai ko review ko la ko ni ko hi ka ha me hoko ke ua taha ako ne tari o ke fata tari na fe pak pena vakai I ka ke fe pakia ko kupu ko ni te mea ke ai kupu mahui ngai ai fika tolu fa fon fika tolu ke fitu ei ko ta fo kia fenga ai lao ko tu ta mini polisi pe ia tu ta mini ko tutun pe pura nga business ai pura nga ko pau ke o mai ene palani business pa ko slele ia nga hi pesi tu ta mini nga hi business ko pura nga fe mau ta ko to mau ne patseti pau ke mai pe mo ne palan ka ko hinga fo lao ia ke lao I ke ua toi hoko ko polisi ai ene pe he na ia se hange ko ha business ia o ko mai pure anga ko pau Tare pe whiu I mea mai I ngā pere whiu laki o. Wa. Kia kai mea kau whewi. E lawa ke tu ma o e lao, te whetoi lao. Kan mariu riu ai regulation. E uhinga o e mawhai o e tutuoni, whakakabineti he executive, I he taimi o e direction ha tutuoni. Kia ani whainga whakaralaka a e pureanga hange ko e ngai kupu konu asi he schedule te whire. Kia te au. O ksai pe lao ia. Ko mea whihi he ni. Ko e regulation o e whaunga tūtoni a kabineti ha mariu ha taimi o e ngā unu e ne businessi. Ko mea ia pare mea tonu e whatonga e whikuna. Tonu pe lao hanga mea katonga taptolu. Ai koe po te pire I. Kai wakai ai regulation a tūtoni ai mawhai e whituona i he kabineti. O e tūtoni o unu ki ai e whaunga o e business. Pe koe ngai public, pe koe private sector, ai pure anga. Koe regulation, mea koe tūtun, mea whihi ai heni. Koe haho regulation, ai executive, te whakahoko in action, koe hai whaunga tūtun, ho kabineti. Maro se. sia tapa me feitona pe ke hoi ki komiti ka ka to famalo la he apito I he fehui ko ni famalo la ko mea ko na u hinga ka motuani ko hinga ko policy ko o ke fo ke tutoni ko policy ai ko tutoni o fai pe kabineti ko mea ke mo ke ai ko ai pure anga he nga ke fo ke mo regulation ke mo mea pe exia mo o hinga ko tutu te nga fria ko tutun fakalao ke me lao ko tutoni I tōni pe. The regulation, o koe kalao ia. Koe lao, koe regulation, o tūtoni he policy, direction, o making, o tūtoni o executive. Naro. sia tawa feitona pa ko pe hoi ke mi ka to ke me pe sia mo faren ko me ko fare ko tu ni fakala ko lao ia e ko hi ko tu ko hi ko lao ha me te fto lao ko mo me pe mo to ri feitona sia mo o ki fare ko mi ka to ko tu fu ko ia o la o ga ma fai te la wange pe kabineti ke ne fai tu I ha me pe tari pa to ha ki heni ki e whato ki whakapapau ia, kai ke ka ko whamalala pia ko tuku mea pia, e whaituna mo e hoi komi kakato, ko lawe au kai nai ko tutu ni whakakabineti, o kai ko tutu ni whakalao, ko hika o ngai whiria ko regulations, pia mo government policy, ai ko malo. Ia, ai ko whoki, ai malo pe tong mahina, whoki mai koe ki he ni,
Ko tu ko fitu e ia ko ni ke kia hane fe paki ki hen. He ko hiku ne tala mai ko pau ke ai palan. He ko ton pe fonge pe ke mua pe hanga e pe ka pure anga fotu hane kauta. Ko pau ke ai palan ni ke mua pe to ya fotu. Ka ai ko tu fonga ngau tai mini ka ko fie fie ha e lao ko tau tatari ki ai ke ai ke whakapapau. Ai ko lani tatau ko me whakaupau ko ni. Tami ko hui ai ko mai ko ka kai ke no ma poate. O e tu be ko tutun fa kabinet. O mai ko hoko ko lao. Ko pau ke fai. Ai ko na ke se ai ko lavi ko ki ai. O ke hafe pakia I ko ko ni. Ka ko de se ki feu be se. E o me vai. Tamo Whakau tani mo. se mo. O me pa fare. O feu be ko makatuunga I he ha ai tutun kabineti. Nā makatunga mbui ai lao. Pera pau koe lao. O ku whakalao pe tutun kabineti. Maro se. Tapu me fitu na ksia ka mo e ho I komita ka tu mo mea ipe. Ko mo mea ipe me ko tutun ko kabineti pe. Ke he ma tutun ni ngā au e kon ko ke le ko pau ke hau ki whare area. Nā vai e lao kupni ma kupsi I ua se. O ku wha mana vai kabineti. Ko tare tu ai whatautan ko ia. E wawa uta. Tapu se ka. Ki feu I wha e pe ke mahino I le rei ange e ne hunga mai. Ata ki pe pare mi ai. Pe ape ho tai mi e ko wi. Mahui nga pito ke o ape feu I pa ke tari mai pe fitu. Ko hinga pe ke regulation ni me lao he ne mea mai ko regulation ni ko lao ia. O te ave pasi tui ki ne afio ke ne pasi mai. E ke regulation ni me lao. He ko ne mea mai ko regulation ni ko lao ia. Ai e te ave pe mo ke ne afio. Mai o se. Se I whātua torpe, tau whawa nei ko e, ko whawa nei ko regulation ni ko halao. Ko tu unia ai kabineti hono mawhai whaka executive o e aho ka ngau e te whai. Pe aku mui ai regulation he uhinga I te whito I lao. He uhinga hono whatu, hono legislative hono whatu me whare area. Koe, Ai. ka malama bia ke mai e regulation ia. O kona tu. Ai kabineti. O feu ai tau aki akon aki. Se E ko ni na totol ke mumia mai to workshop ko na o kore ke mumia mai ki mua. A tau unu ki mua he kai e fehu ie kai tari he te pire koe. E akon aki ie ai ka ko kore tau ke mea minisa. Ia mea mai minisa. Tapu betu na kse ka pe ke ek pare mia ma tam plinisi ka ma au e ki o komit ka kato se ko kore pe na lava to kon ma ka nga o se pe ha ke mo la o pure anga ke kupu hiwa. O hanga kupu ko ni se o fa fai ke he e tu ni ko ngata pe kabineti ma tu ni o mai ki heni. Ai ko me ko o mai ki heni ko konga ia lao ai ku ka wai tu ni regulation tu ni order tu ni rules ke ngai pot ngawe ko cabinet decision pe o ke o mai ke te confirm e whare area tonga o haia e kupu ko ti lao e pure anga kupu hiwa ai ko na ke he ia se ko tutuni ko ni na whai e cabinet ke he lulu tai ko tutuni to tonu pe ia whata tau te lao ka ko tutuni cabinet pe ia se ko no furihi ko ke natula lao ko ni au whahua te pare mia I ahoni ai ko ngai tutuni e ko na ke ia se kupu hiwa o ku whakawhai ke he ku pau ke whakahu mai ngai mea ko nai ke whare area tonga ke ne confirm. Ko cabinet decision pe ko ke kawia he se ko ki tokoni at pe ia. Maro se. Tana ke pe se ko cabinet decision on its own pe ko tu ko tutun cabinet ia te ia pe ko tutun cabinet. Ka o pau ko tutun ia ai lao ke pau ke fai ai mea ko ia. Part of the process o whakahoko ai foi close ko ia. Ka ko ngai ko hange ko ko poine ta ko me bena to ga ke ko ki pare mia pe paki he ko hinga he ko asimai e fa ton tonu ai ko pau ke aru ke fitu e na ko paki ai aru ke fitu e pe mo ku tolu ko o ke fo tu mai ai ko hinga pe au ki e ko ta no ko ki
ke regulation tau si lo ko to pe la pe cabinet tio tu no ma o ta le regulation no le ka le ko hu fa le ma hi no yo ko ya fa fi ki ya Ko se ko popo ke pe ko me ke ton tap to e se ko nga ko regulation ko fatata ni wa fata hi wa na fra hu mai ke fa le ni ai lao ke to ai business me lisi ko ni ko nga business fe me ake ko mit ka to wa fata hi wa na e to ai tonga development bank me lisi ko ya ai na tu hiri ko tu ne kabineti pe mai le balao ke ni ke to a ke me lisi ai hiri tu ne kabineti ko ni ono ke o mai lao ke tana ke lulu tai ki ai ko pau pe ke o mai ko fare area o fa lo tu ya se ke bi sa ka ko ai kai ke to ai fu pon ko pe fe pa ki ko nga he tu mai he fu lao amendment ko o ke fa ta to ko ni ye ko bua patana ke pia ka ko pau ke fa ka to ai ga he be ko al ke fitu e ko winga pe agia pe na fa hasio na ko me ko ma he tolu ia une pai pas ia pe fiang hanga ia moi ya amendment kon ke ko bua ke al ke fitu Sabe e fa foto to tol ko ni ko sia bai fa uhinga o kore ke whakatonga e pure anga, ko i o kulotonga i ka koe uhi, ko ka pau e holo mui ai foi lao, ko toko taha pe teni lava o holo mui e ni, ko o whakatau mo tutu ne whareni, ko taha koe pare mia o e aho, ko ia pe. Ka tau whoki mai mua mou, whe mea ki mou toluia, i e whaka uhinga, ai tutu ne kapinete aho e ne afi, mo e mea ku hoko, ki e kautako lutai. Aho ni, ko foi la oia pato pe mai pe a ringo no fa tonton ko punima tala ke te kuptol fa tonton ko tafa e fa osi ke tala ke tuleva ke te pire lulu tai e ala limited ke public enterprises ko ia pe tapi se he tapi sa polisi me vai se o se tokoni pe ke whakaukau o foi ku pui lago ni ko foi fehu i go o mai he foi ku pui lago ni pe guloto e fareni ke whakahu e lulutai ki he lisi ai ngai kau taha e pure anga ko foi fehu i beia sea o isi o ko e sea o hake he tonga tato sabe kau tari atu e ke tau palo tato ki o ia kako uhinga hon o mai e foi lao pe e loto e fareni he kono palu pare manse a ko ko lo tonga sea patotonu ia to ile whakatonu bisa polisi ko foi tano ko ni o ko fa ho ko ke pare mia it's about process ko fo nga ko no fo to ko uhinga nei fai to ne pule anga ko hili e a fitu o nove ma ke alu ai me ko na ma loto ke alu lulu tai ke paprika no vai o kai ko uhinga mo ko ko ha uhinga na mo loto ai ke ave lulu tai ke paprika no o favore more kai ka fare hopo mo bea lo kilalo pare mia tonga tolu sta polisi mo bea kilalo mo bea lo kilalo mo to ko mai bea ko na ta ke o ave ke se fare dia ko ka fare hopo ke fe mai ko at pe fa kau mo bea te ai tonga tolu e uhinga ai atau fok mai ke foi lao seo ko e ku famalanga he foi lao ai mahu inga ko e foi lao ke tari foi fehu i goini ko isio ko o hake tonga taptol fe kau ak na o kuia ha fe pak sea ko lao lama pe a vete ko os fai nga we pare mia mo ni foi lao mo ko mi lao o kuia ja fa pak ke onga ke wa more tau taimi ai ko lao mai ko atu foi lao o te ngau ke foi mea koe a koe more ha taimi ha tahe whareni mo mea mau ngau e. O more taimi he mea o kai mileke ke foi lao. E sta polisi, po o uane e whatonganga ke whaitunguna e. Mea ki lao. O te tau ngau e ki ha mea e whareni ke ongo i ha tahe me mi pai whareni. O ku mau taimi, pe o ku ngau e ke foi rea koe o me ngahi mea o ku kai o whelave kai ku tau e sia kotoa e. Ko le wha more tau he hange ho pe mai koe ke tau tānoa he whailao koe ni ke mou wa inga vai kai tapu ke mou viviko. Kua pau ke whai e Mr. Polisi,
Ai pe pa fofua ho mea he fonuani, o kai koko to ta pe fonuani, ke tufunga rea no ia pe fonuani. Se ako hika na kai ke tu mo ai ke o hake whakaukau e uhinga fui lao. Ko ho whakatokanga mai koe ki au e wa taha ke mau. Tala noa fui lao kai tapu e. Kai tapu ke mamahi hata. E musa polis. Kai tangata tāna ki mea e whetuna. Koi kua kona ki he pongpongi he kou whatonga i moua. I he o mo si hoko ko minista ko ki to tonu ke mo te hange mo ko ane afi mo wa fuanga fai e ki opita pa hoko te tau feme aki ko ia pe ka haro ke te tonga ko ki sabe que ki fa ha e foi lao ko fa ha te point ko e foi lao o ku ke o mai he tai mini e foi lao e ton pandemia o ku hange ka te o ku ton pandemia tonga au ia ho mea mai he ta haine Pare dia tonga, oa, talango fua, kata unu. Koia poupou, tau paro tie? Sia. Io, mea pai koe. Mali. Koe, tunga whatoa e whakahoa e sia. Koe monu ia o e wharen. Hei kai lawa whakailo ha taha mei tua ha mea kune mea ke wharen. O ku tau a tāina. Ko hinga e maua e monu ia ko ia sia. Ka ko ngoi ko bongbongini a nge whakangata ko anga he monu ia o fua ke whare o ko ki o ha ngai mo tuani. Ko mea ko tuha ngai ki whahoa ke peitona tuwa nge whare ke tau ata aina. Pa ko mea honoa ka toki owa he koe peto tutu ni ngai ngatangata anga o wheme aki. Ka koe konga koe ai koe ke pure I pehe I koe mea ke mea atua ke he hau eki. Sea, ko kore tu ke pui tatau. Ko mea kou whatua e whakahoa a sea. He kulai ngai mea ia he udelei ke whakia e whakahoa a. Ka koe ke tonu ke whakangata pehe. Koe anga pehe ki kore pe mutone. Malo. Sai, no pere, whamore pore pe whetuna, eh? Koe mea kona ko skore au ia ke mo foki mai ke te whitoi lao. Ko ia pe. Kai ke u whangatangata iau. O mi he whai koe e nau tūtūni. Whehui mai e, ko hamea na whai tūtūni a ko ia. Te atua peki whehui. A ko kore ke foki mai ke whoi lao. Malo sia ka ukura sa uki whainga maari au ke whaoa atua le wao. Pe mea mai whiture he lao. Ke kai ki tau whe whituna. Ko te whakakoha atoha pe pake ko pe pe tohi mai ko ni. E sea, tapo me whituna. Ko mea u whaika ho haa. Leo whakakato he pureanga koe ki mua, o whakatatau ki he lao, tutune a kabineti ke whakakau e. Ai lulutai, ke ohi ki he lisi ko ia. O si kakato ia sea, ko wheu koe ahoni ke eki minista koe, ai koe ngai pisinisa e pureanga. Ko haa mea au tika ke asi mai ai kautaha koe ni I he lisi ko ia. Pako mea koho no wa sea na ki o kore atu, o hake ange lisi koe ngai pisinisi koe pureanga. Ai koe ke kau kia koe, utia ke kau kia ai lulutai. Koe sea. Wa hinga ku hake koe ki sio koe ki ai, he koe ngahe pisinisi ko toa koe e sea. Ko mea ko ni uke kawa pepa mwe kakai. Ngahe pisinisi ko ni, tapehe ko pota froti. Ko mea ko toa koe utanaki mea sini ko ni sea o utanaki mi he kakai koe whanua. Au ke lulu tani. Ka ko mea ko whaike e whakahoka a. Ki he tukunga ko ni koe ayanga whakalere pisinisi ai pureanga. O kuia I hatuunga, o tonu ke whai mo whakamo vete o business ko ni, ka tuatu ki toa ki he, ngahi kautaha tau taha. Pe umateu teo e kakai whanua ki ai. He ka uhi kai, e kei fua pe he kakai whanua ia, e ngahi tono nau sea. Hange kon kono whakau koe lulutai, te ke ase lulutai he ni. Kono whakau koe lulutai, kumateu teu,
Ai minister ko ni ke le hanga o whakalere business ko ni ke mo ui. Pe ko no tuku mai ko ki he, ke le tue tuku mai pe ki kakai whonua. Te atu whatata ko ni. Ko puna me he ni ko ki niwa. Mau ane puna i fisi. Ko hinga ko o wata whahoha. He ko ngai mea ko toa ko ki he. Tau pe ko vai. Mea whekau akpa mo e kakai. Tau pehe ka hange kani koe koe uhila. Pe koe ngai pisinis ko toa koe. Koe ne mo ui, maka tuunga he kakai whonua. E mo ui e kakai whonua he tatong panga e whahangi au ke uwhia. Ta me heni ki niua. Wawa. E whoke kakai o he wakatahi. Ko mea ko o whaingai e whakaoha a. Ko no tāna ki mai ki he, ko hae whonga ko e tokonia ki kakai whanua. E whoki pe kakai a o wakatahi. E ko mea ia o naurawa. Ka pau te ke mea, ki he kamataanga koe e kautaha whakapuna. Nā tau si alu na toe kautaha whakapuna a o puna whakawaha pure anga. Ai koe na iloa, ko rua i olo. Airline. Tau o si aloa, una tau whakaraka tatu i fisi. Ha moa. Ka tau hanga tamatei, ka tau te whoki mau ka matau koho. Wharot whanua. Koe ahon. Koe whakotuu, pa moi whakaukau he pure anga, ke langa hamara wakapuna, whakatua pureanga i wawa. Ka uwhehu i koe, ku whenwhea fua motu. Ka pai taure ke upuna, ke puna pe ki wawa, upuna mai ki fua motu. E mo ui whenwhe, ai luru tai. Kono whatongia ke nanga tu whaki. E kau pāse se me kau whurau e mewa. Ke u otu motu. Ko mea kou watu e koe whakakau koe ni, ka pau koe whakakau koe ni ke o mai ke tokoni ke kakai. Pa koe tui ki ai. Pa ka pau ko hono o mai ke whengai, ke nono o anga whakamore koe kakai. O koe ke tui au ki asea. Ko mea kou, a kou whatu ni, koe u, ka pa te mo mea ki he whika uruaki ke whika taha tolu. Uka ke ulawe iau ke mo ue tonga investment ni. Hange koe shipping corporation koe polisia. Ka ku kei tu mai peia he risi. Ko ha uhinga umate ai. Ko tau tāna ke tupe ke awe ki he ke whakafua kawe ngā ke kakai honua. Kakai ki lawa he kakai o matuak. Pai fok peo mate. Ko uhinga ko, o watu ai koe, kunae, ai kupu na e hake. E koe kupu tolu si mahara pa koe kia. Koe whakakau kau, ke mau hatupu, pe hanga he e minister o whakau koe business kua pe moui pe kai. Koe ngā ua e whareni, ke tokoni ke kakai koe whanua, ke whakawhaingo fua. Ka wikai ko tau mua, ke whakatupu. Ke whakatupu e bisi ka whaingata ia ka kai whanua. Ka whio ia wat ke whituna. Ka hui ka ngahi laa koe ko tu mai koe. Ampai te ke mea ke tonga tap marketi. Lai ange whakamakete kakai he hala. Ka kuai hono paanga, tau pehe, koe vai. Kau e vai he palapare malahita he poruan. Au pe ke vai koe ni kou whakalao koe, ki ne iafu pangai o honua, lualofa.
E kua ngā whakau kia i sea o whiriwhiri ba nako. E ku tohi he rao, ko ngai kolo mua pe ke tonga e pure anga. O kui ka ke ngā aue, e ngai bisinisi ko ni kou whakau ko e pure anga, ke whakalere he pure anga. He ko uhi e kua hano pui tua ona ki tori whakapaanga. Ko mea ko hinga koe atu koe e whakau. Ka pate mo mea ke ubisinisi ka atoa koe ni. Marketi, watapoti, ko timpa koe lim, teti koe ko tonga print. Tau pēr ki hanga ke tonga pawa. Ke uila. O ku whai ngofua, ke he kakai e whanua, pe ko hapisinisi tauta. E tamate ia he uhila. He koe ke hohoa tatau, a iwi koe whanua mo tokoni koe pureanga o awi koe ana torusia. Koe wina u whakahoa atu kono tānaki atu koe ni. Ko tānaki e rurutai, ko hea mea hoko ki ai. Eksia, e lama e whiwholau aki o horoi wa tau pehe o pānga pe tolu noa. Me heni ki e ua. Mahalo koe puna nono tahia koe mamani koe mea koe wakapuna. Mi te taha hake, mi te ua e orunga, mi te tolu. O koe mea i hun totongi. E lawa whē, ke mo ui e kakai. Ke na mo ui whakataha pa mo. Whia totongi i e no pere. Kanga whamore sia ko hako mea mai koe ki ui. Whia totongi mi e mi te tolu kon ki e ua. Mi te tolu ki e ua. Tai si kau tuki tānei ko mea peko e rung mamafa. Ka pati ke hanga whika e whewhe mi te tolu me totongi. Fuu mamafa. Ka uhinga ya koe e whakahoha atu koe ki he risi koe ni. Ka pau e ikai e kakai e whanua. Ka kiai, he ka kia bisinisi ahe moui. Totongi uila, mamafa. Totongi vai, mamafa. Ka tuunga koe vai, ikai ke sai. Ko koe huinga e whakahoa atu koe ni, ko tau tānaka atu koe ni ka hako taha whaa. Ai whakamamahi. O sea hui whakamamahi a he taha tolu. Tau tānaka ne whakamamahi ke taha whaa. Mahalo hea pure a hako, mahalo koe mai, o mai ke taha nima. O koe kangia ha fo ilisi koe e tokoni ki kakai e whanua. He kono ka venga, o ku fua e kakai e whanua. Ko kio si mea i pe, koe vai, o si o mai li poti koe koe mai me potu ngai moui. Au kai ke sai vai i voe. Koe ngahi, ele beniti o kwasi ai o pere ngesi. O si koe ia, ka ki whai beta ngak whai ngata aia. Whenga ki whakalele i mua sea, ai fwoi toko tātou koe. Ke hui ke ki holo hi whatangi. E koe ke ngata hene ko wika hiki hono totohi. Ko mea uwhaitua koe a toka ngā sea. Kai beha mea uwhai ngata ai a tuku mai ki he minista. Neonga ko minista ko ni koe ki fumau au pete ni hanga ko peko ni mea na uwhai kon toi tamate e umea. Ko mea uwhai atu koe a hoa koe i he tānaki ko ni koe. Ko whakarea koe ki ai ko tānak whakamamahi. Koe langa, koe wai ko toa koe tonga ni unhanga mau e ap ko toa pe. Me fufuru peleti, wa u ki hakonga pe o e whare. Ka mai eke peke he minista moui. Eke ki tongan katoa. O kuia e me ui he kakai pe ia ui koe maasima. O ku tānakia i he api ko toa i tongani. Ko hea ngā uwhai ai.
Ko wheu ia koe ke tau rā koe ke tau hangatari pongpong ni sea. O koe ko tāna ki mai o kau taha koe ni ke horo hifo i kai. E koe whahanu mai foki he puna ki wawau he pamawha. Paka uhinga e koe e whakahoha atu, whakakau i ha mea e tokoni ke kakai honua sea. Ka tau tok whai hono whakalahi. Ko whakahoa ai. Ka ko minista koe ni, ko minista koe ni au mana koe whakamamahi. Kene koe whakamamahi e ia kakai honua rahi atu. Ai ngai toko ane mai pe sea ke ignopere ko popo au pito ke ne Tari pe toko ni e minista. o ko popo au pito ke ne Kola te sia mua ke osa au e ka maranga i. Io, pai ke tali ha toko ni e minista. Mea mai ignopere. Io, ignopere ki whenga mali pe mua kia ki mai ta. Malo beto e. Sio, kore mai e ki maro, hoka tuai. Ko mea koe nasi whaingo mai. Ko ko pe au ia ne ko ki mea ko ko ki mi pe ta. Kai ke lava e ignopere ho watu e. Ko nasi la whaingo mai e ignopere. Kai ko ra be kia. Oh, pe mea mai. Tap mo feito na xe pa tap mo e Tampines County. E premia mo e komi ka kato. E xe ko ki lave pe aku. Hanga pe fo ke fa mea e mo tuan ko finga pe ke fa ma po opos. Mea ki ke mahino. Ko na fai fe mea ki ane afta ko ne toi ala ke pe pompong toi o ha ke pe ngai mea ko ni ye kupundi ma kupsi iwa o lao. Ko mea ko mahino e xe o mahino ko lao mali na fa ko mai lao ni uinga ke whikau akoen mo kau taha wakapuna koe ni, pia mo kahau ki angai mea ke ua he nei. O mahino rewa au tau whia mau katoa e whalen pa kotu na tau loto kotoa ke ngai uhinga ko ia, ke whai mo ririu mo na whakalere kau taha, ke alu ke public enterprise, o hangan koe lisi. Pako ngai whi mea ke mo ngai uhinga nai o hake nea, whika ko whehu peke ik pare mea, ko uhinga, ko ki mahino koe ni ko mau he ngai whi mea koe ko o sel fai ta ko ni to o ha ke pe te kamata pe pompong ni to fe to aki e fra uinga ngai fra uinga ko tutu ni ko ni fe ka aki mo e tutu cabinet ko ni ai pure anga ko ni ko hili ke an ko ha he lao he kupunima kupsiwa ko ne foi tutu ko ya ko osi katak pe exea ki mahino mal lefa kapilitania ya pequena ko effectively te ko ngau e ai foi mea ko ia kai toki fai ai foi process ia ko no fa uma ki lao ke repeal pe ko e frahu ai kautaha kelisi pe pau pe ko uhinga pe ia ko pau pe ia ke tari pe foi tutun kabineti na whakahoko i he lao, kai orewa kua toki whakahu mai lao koen, pe whakahuinga ke kuptolu kou tānaki, kai toki tuu e, ai lulu tai i he pa toki hoko. Ai koe whehu i pe i, koe foi tutun kabinet ko ia, ko os effective iai, neongo o te ki ai ke repeal le lisi ke asi, ko osi ngau e ko hoko pe ko osi ngau pe ia ke oange ke nau ko public enterprise pe ko pau pe ia ke tali ke ngai lao pe ko hato lao o kune mai angena mea ke minister tu hau ko pau ke diriu ha mea pau ke hau ma ke lao ai ko pe ko ngari uhinga pe ia ke motuan ka pau ko foi tutun cabinet ko na so ka hoko e puleanga ko malo au asko he lao e mai no pe fra uhinga ngai tutu ni ko polisi mo ha mo tutu ni o tala mai he lao ai ko hange ko lao ko ni te sto lao e me ko ni te pa ko ia na ospe foi tutu ni ko ia ko os automatic pe hoko ai me ko ai lulu tai e public enterprise o hange ngai nau ngai me ko to ki ai kai toki fai foi process e ko no fra hu ke disi e ko winga e ko me ta tau pe ange ko ngai kau taha ko na o hake. Koe kau ngai kau taha ku ai ke to kamata, koe ngai kau taha ku lere pe pe kia, pau kai pe ke to repeal ni ke to. Te ku to fa hanga au ki ai. Ai ko winga ta tau pe, ko
ko ne fai pe tu tun ta pau ta mai lao pe effective pe ko ngau e ko o si ngau e ka to fai foi mia ko e pare mia pe ko tali pe ia ke to fai foi mai foi lao ko ke repeal pe to ko ki fai ui pe ia e ko tu ka ki mia pe ke fa mai mal ka mo eksia pa pe ko mit ka to pare mia oi pare mia to ka ui pe ko tau tai ni ka ki malo lo Me mai kse ko kagato. no pere fa no pere fi kaula fa ya mai o maro tu se ke te au ke ai lao e o tu ko te fito i lao ko me ko toka nga ki ai e se ke o mai mo ai toka nga ku ne private view e ko te fito i lao ko ni e mala mai ke fai ai tu ni ko e ma fai hange ko ha ko po hiwa ke ku ka ke to ke ai regulation the more rules ye uhinga ha no tu ni ha tu ni ai kabineti ki a company pe koha agency he magatunga i ono mawhai o whakamanawa e business e whanua e uhinga public sector mo private sector koe tūkon koe kupuhiwa ai a o whanonga i e uhinga o private bio koe ni ka kui loto ia o swhai ngā wea e kure anga ko osi pe a kui he whatahatoko ni ia koe whai mea na tau bea koe ki whai liu pe ia he ni koe liu koe hae kautaha o e uhinga o agency te nau tataki atu ke puhi mo whakamanawa e ko whe ai sekta o e kure anga ke hoko atu i he konga o e te whito i lao koe ni sea ai nau hā koe koe ngahi tūtu oni e koe regulation o uhinga private bill koe ni mo ngahi tūtu oni koe tūko e regulation koe ngā tūtu oni loa pe se koe tūtu oni e regulation ngahi tūtu oni e rules kai ke lava ke overrule pe maroki ai ngahi tūtu oni e i e uhinga o e tūtu oni whakakapineti executive pa e lava pe he mawhai o te whito i lao o e katari i e uhinga tatau pe mo te whito i lao na e ngāo ke puri anga motua ke kanise e tamatei ai mau mawhai na e whakahoko ai pe tu hoko mai rewa ki whare areani ai te whito i lao ko te tau whata ai o tū tatari ko ni katari eni ko mea ko tō angi ai o kurotonga i e whakatahatoko ni ai ngahi tūtūni pe ko regulation o rules o te whito i lao ko ni ka kia te au ko whakanifo o te whito i lao o private view mo i lao tū mau ko li liu pe i loto ai tūtūni a kabineti pe ko li liu me he reo tonga ki he lulu tai fui mea tatau pe na kana tūtūni pe regulation ia ai pure anga ko osi ku foki o enterprise o public sector ko fui mea kai ke mea ko toangi ai ko te whito i lao ko te whito i lao ia ko tūtūni mo ngahi tūtūni me ai a executive ko e kabineti o e aho sa ka tari private bill ko ni ka ave tari me whana to ni e lava rewa ke regime pe ia i he ngahi tūtūni ko ni ai tūtūni ko tari whakabineti pe ka utari ki whatato ko ni ko mea kona e mea ke ai eki no pere o eua ko nunu a ia sea ko hai o moulu pe o hao ki roto ke taofi ka tau whakatonu tonu ai ngahi tūtūni whakabineti o regulation mai ngahi tūtūni he uinga i kopu hiwa ke ua toi hoko ha mea pehe i a tūtūni o vai ba koe ke tūroa ai whanua mo i le rei whakalofua ai tō whatongia ai pure anga ki he lao kau mai mo ui ai whanua koe ai e kia kia te au o tau mo ui ko tō pa tau tatau o ku hao e whanua he lao
Ka koe taimi pe o tawala i te ririwa te whito i lau. O kuia i lewa mono tutuuni, mo ngai tutuuni. Pe aku i he mate mo i mo ui, ai whonua, ai kakai whakaruku fua, mo i manawa, mo i maasiwa, he whahinga o e tutuuni. O ku tonu mau pe polisi, ke whakapoto, i he uhinga e ngā mea e ua koe. I he regulation ni, pia mo e tutuuni, ngai tutuuni pe koe rules, ka ku tonu ke nau pipiki mau pe he lao, ke tau, mota tau, oua e whakawāwa ha matapā, kai pāpuni ha matapā. Sea, ko i pia pe o toi hoa ke motuan, whakatāha mo e mea na mea kia e ikno pere, ko i hae nunu a, ka hoko o tari, ai e private bill ko ni pe ko aro lao, i ono whakahoko ho whare e kini. Ko i mea tāko tokanga ki ai, o urotonga i loto, i e whakataha toko ni, ai ngahi whakotu, ai kureanga kua hiri. Ka pau te tatari e, o urotonga i mua, ai ririu e ngahi tutu uni e kureanga e aho ko ia, i he te whito i lao tatau pe. Ki whakate ki kare pe, nau ririu e te whito i lao, ke whakatonua, ai tutu uni koni, i he mea tatau pe. O e whakafoki pe company, o e rirotonga, ki he uhinga, o e mawhai o e kureanga ke ne ngahi businessi, te koe ne ngahi potunga aue, ki e rurutai. Whapoto au pito. O te tau whai ha mea ke tamate i e, koe whulua te tau pe, te tau whakate heolo ai sea. Ka tau whawhetai pe e te tū e koni stutone, ka te tau makatu unga ai ngā unu e aho, mo e te toi lao. Te koutu i pe, ka tarien, ku whani forewa me whamauanga, i e ngahi sibire, o e ngahi tūtūni koe ni, i hano whakalao, hano whoki mai te whare. Malo sea. Malo, o eki, whotu ka pūpou, Sea ko ki whehu i peka tako. e o mea mai tōna puaki, Tampe mai sea ke pe Prince Kalaudi mo. O weke ko mit kakato ko whehu pe aku i he whikahiwa koe na. He wase whakarea o pe he, ai ko ngahi tūtū ni, pe ngahi whekau ko toa pe whakahoko he kabineti, pare mia pe minista. O ku pau ke ngā ue kakato, a ki ia kai oua ko toki tamate i he mau mawhai. Na ane whakahoko ia, pe koe whare area. Aia koe ngosino ke he nai ua. O ka pau rewa he ikai, kua pau ke na whelotoi, ki hono tamate i, pe uhanga he whare area o overrule a tūtūni, ai mau mawhai koe. Sea, whaporepore kau ki toko ni ki tamata puraki. Koe tū e laine koe ia, koe tamate i e mau mawhai, koe nori sin, koe tū tamate i pe tūtūni whaka executive, o whakataha kabineti, kua tari whaka kabineti, ha tūtūni regulation. Kone regime pe kono kanseri koe ia. E hoko rewa te whito i laa wani e huu mai, e schedule wana i mui, ke tamate ia i a hingoa o e kautaha koe company koe ia, pe koe agency koe ia. Ki hato agency for all ai pure anga, hene policy direction, pe kone whai anga tūtūli, ke anga ngāo e pure anga. Malo se. sea ko ki, Ko pe aia koe whare area o ne mau i mawhai ke whai ai tamtei. Whare area pe, koe? e no pere, whaporepore. I e tari mai me whakatato koni koe laa. Pe hau rewa ki whare area, e mo ui rewa, ai whau private bill koe, ui ngā he te whito i lao. Maro mono ngai whaton ton. Maro. Io, bawa ka hauno, mea mai, Tap mo e whitu na ksia, tap mo e Prince Kalaudi, pe heke hoi me mi pa whare area. Sia koe tupe motuania koe o mai pe moa ki taimi ki whata ki whakamalanga i he mahu inga ki he motuani ai lao koe ni. O ku mahino pe ia ki te au eksea koe tau i heni mo whakatonton lao koe ni ke whakahu ai lulu tai ki kau koe taha e ngahi pisinisi ai pureanga. Pea makehe ange mei ai koe isiu koe whikau aki pea moe ni, pea moe whakahu koe lulu tai. Ka pau kia haka kai e ue sia lahi ai,
o ko tui ko kakai o vai fonua vau he ko nau tolu o tāketi ke ai fulau ka puna lahita market i tongani au no fe whakaukau sea i he ngahi pisinisi kon ai pureanga pe moe mahu inga ke iai e ngahi pisinisi e tukuak ngea tukitua pe mo ngahi pisinisi ke nofo pe i he mawhai e pureanga o mahino au pito pe ia sea i he natula koe o hafonua temokalati pe moe lau maarie o capitalism pe koe whakatupu koloa o kufu mahu inga ke ave a ngahi business koe ni ki he private sector koe tu koe ai lau ke public enterprise koe tu ia motuane eksea o kai koe whakaosinga ni e iai pe a ngahi taimi a mui e toi whahano whakaukau whakatatau pe moe alu ai taimi hano whiriuri waki a ngahi business e to pe e whakakau mai ki he public enterprise. Ko la maria bana we ai e temokalati pe mo capitalism eksea. O kunau tui ki hono ai ke mo u e private sector. Pe mo hono tukuange e ngai whainga maria business. Ai fonua tau te fito ke ngai business e pureanga ke sector tau ta. Ka wai poin mau inga ini sea iha ekonomika o ku ui. Iha ekonomika o whakatupu koloa. Iha fonua o ku iai hanau maka koloa. Pakulama leva ke apply ai principolo whaka ekonomika whaka maaman lahi ko ia ke whakaivia ai sektoa tau taha. Ko historia koe ai business ai pureanga i he fonuani eksea. Ka ngā moeanga e tau wakai ke o koutui o kufu mahu inga ke whaiha wakai ke e whare e ikini. Ko tau whakataha mai i he tau whare area, ko tau ohake uhila, ko tau whakataha mai he tau whare area, ko tau aluki he vai, ko tau tuku kehange e ngai kautaha ai whiwholau waka ai whonua. Ai au ku tuu i taimi o kai ke consistent pe hoko le rei a ngai business a pureanga makatunga pe fok mai pe ke poini o kou tau ka ve isia. Ko ata kai whaka ekonomika, ata kai whaka sosiare, pe malama ke lau at pe ki ai ata kai whaka politikare o kuia whonua. Ka wea poini mawingan sia e mahu inga ke nofo a ngahi pisinisi lahi ia i he pureanga. He koe pureanga pe o sianga e aho, tene lava, ke ne hanga kauwhaki. O guiai hono ki iwi whakapaanga, o whakatatau ke ātakai whakapisinisi o e whonuani. Maare ia lahi eksea i he. I summit kon na e toki hoko. Pea mwini i kau pisinisi, na nau hake nau ngahi tālanga. Pe kono moni, pe koe pureanga koe ni, pe koe pureanga ka hoko mai, pe koe ngai pureanga ku osi, he kai pe tuku, ai hoha aia, pe moe launga e kakai. Pe kumore ke mama oia hene eksea ki tau hanga tuku aki ki tau tolu, te toi whakpe ke poin tatau. Koe ātakai whaka ekonomika, o ku iai koe ai whonua e hauni, ke tau nofo e tau whakau ki ai i he taimi lahi. Koe whalau kapuna ki pane ia ha taimi, e au atongani ko ha whonua tu maarie, ke tau alu ki hare e volo, ko ha whonua tau kau he ekonomika, tu ki mua. Ka te tau whakangata-ngata, o whakatatau mo tau witi. Pe koe poin mawinga o ne o mai sea ke oua mua te tau hanga ai e expectation e kakai, ai e nau amanaki, o pehe, o tau mua e pureanga ke tupu ene business. O tau lotonga tālanga he uhila he ahon, tau tālanga i he vai, o tau tālanga i he wakapuna, o tau tālanga he ngai kau taha waka. Ka ku mahu inga e ki whainga maare e kono u Facebook he motuani, he koe ngā koe lao koni, o ku kai koe ne ngā tāni ana sea. Ka koe pure anga o ku mahu inga. Koe tau tānoa ke plani pisinisi, koe me ai au stentatize whaka māman lahi. Te lava pe kita pull out i, pia me interneti ha plani pisinisi pati whakatutu, ia aho e ua. Ka koe malava ke hoko o mooni o whakatatau, moe natula e whonua koe a koe poinia sea. Pea ko no wa pe sia ko whakamanatu ke oua mua te tau whakahoko eni, pea ke tupua ha mea ke whahwhehu unaki e whare, moha amanaki e kakai sai e pureanga ko he tupu ai, sai e ko pureanga ko na elere ko he kai tupu e tau talanoa he mo ni mea koko, pea kuai me ngahi business o ko tuita e toi vei ua au, tuku pehe pureanga, ko no tuku wange ki he private sector, pe ko tuku wange o mai ha kautaha ke na badna, mo on peia, ka kua pau ke toi foki mai pe, ai kore whakaivia, ai kore whakateknikare mo e hāfua, ke whakafauke ngai pureanga buri, ko pau ke toi whakafoki mai pia.
ke pureanga he kai ke tau tatau mo office he tau tanoa ke airline ni magatunga i ho tau tunga whakasio ka lafi o kai ko hapu atongane tau tanoa ke tak mamata ko atake he iksia ka ko whakaukau ia o kutu hagai motuani ka tak pe ngari whakaloloa ke tau ave ataki he kakai fonua ai mea mooni o kualaanga mo mea koe ke hoko whataha pia sea pe mo pou at motuani ki he lao ko ni malo pitu. Ora tolu, me vai. Sia malo e ma mari tapi fitona tapi komiga to. Dai fai foki ai femia aki e ola pe ko ala tari pe tari me fata to koni amendment ko po ri o wafi wataha. Pana fai potano pana ai foto to mai ngahidea make ko nga pe ke address pe fa sio ki nga me ava ne fai ke ai femia aki ka ko le penia pe tali pare mia ke tolo ia tu ka fa sio fa le ki ai ko nga pe ki text fo ko ne ma he kala ke mo ne ka nga we ka to ki ka me bonite ko to pe da mi te ho fu pe ta ni ko le pe ya sia o nga pe pa la mali le pe ka pare mia ke va le ya ai u text na li o mai kon me kala ke ka to fa ya hasio ki ai ke fa au fa ngatu ko sia ko le pe ke pare mia Mea, mea mai. Tau me sia pe ke hoi ki komika kato fa sia ki mo ki mua ke ulave ki he mea ko ni mea ke ton tap ka tol tu me ki lave pe na ngai feu o to ya o ki ai fo me mor ke ula ki pe na fo ke a feu i mai eknopel me hapai pe ko tutun kabineti ko na o spai ko i tau ko si branco si pe o kun ne lava e o whakakau alulu tai he risi ko tarika i kai ko to ha foi lao ko ni ke le toki whakakau pe to alu fa mon wafa mai ai to tari ko to kau ia ai ko ngi ta mo e feituna ai we pe le va ko ia ku hala tu ni ai lao ko punima ku si iwa ko whakatao nga e ko e lao ko pau ke tap nek sia pe kum ka to ko pau ke a umai me ai hange ko lago he ke fa pe kapel di pa ngata ko pau ke mai riu ya ki hen hange ko riu ko ni ke toki fa riu pa ko ne toki lava ia ke toki he ne afio to famon hi hua ko toki lava ia se ko be mo lao to ni he paremia ta mo paremia ta mo tam prinsip feituna se ko to kanga ta ke tu nga whakalao o ngā oe ko ni kore na to osio no fai he tutu ni kabineti sai ka pare ko foi tutu ni kabineti ia whai kai o i kai ke whakalao se ko me mau i ngā o pito he tau e whapase lao ko ni he ka pau kai ke whakalao hei ko mena mea ke ai no pere e ua me fai futu ngā oe tai whakalao ia na e hoko hen sea e koe ko me autor ke mahino o pito me he tālanga o e pongpongi ni whemea ake pongpongi ni sea koe hae tu unga whakalao o e prosesi e tutoni kabineti e ka pau whaikai au pai ke whakalao sea o tui sea o kutone whasio wharerei ki ai marosi Sea ki to kona pesa. Ia mea mai. Tapat me fidona sea tapi ke tama pirinsi. Sea o tua pe pongpongin tau pe o whanong e ngai whiringa ki sea i la mataki mahuinga koe o mai e tampare ia ki sea. Mai no ke motuani ki sea koe la ko whakahu mai koe tokataha koe ako ne mau i tau ke mahino pe proses e la o ia ki sea. O proses ia i ngahi whetu totonu mo whakalao pe ala vareva ke whakahu mai ke whareni ki sea. Ai mane hu mai ko eni pe ta o mere va ta lang ha me mono ai pe ta ikdim pe pas le va avi na fio sai ngai ko la ban ko si excel ke no fa tu e ai no fa ta to ni o mai no e pongpongin excel ko la en e al ke fa ta to ni ngari te lau e fa kakato ai se mau fa la mai no excel ko regulation ni la pe fa o kabineti ka elava he kabineti ko hoko o ka seri regulation
ka to ya mai ke fare o ka pa cancel a regulation ko me ga na ha kon ko e tutun kabineti ko kabineti fo o bete ne lava o cancel poi se a te fa ko ni ke ho iki na ko taimi ke ta ma ho to fi mari ke ta womi ke fareni o ta sio ke me ko le ya ni ke fonua e ko mai do pe se o ko give credit ki hemena ha ki minister fi ka mo tupu o mai mo tuan exia ko me ka to pe a pure anga o ka ki tau mu ki tupu ka tau mu ki toton ke fa pa pau o flow le o fa la ya tau si reva o hang hai tu uli mo la ya i fa ton no ya a don me ai fo minister fa ma don lao ia te ia pe ko me ke ia ia ko me ko fa ho ko mai o kai fa la me o to i nei na mo ri la ko pal pare mai ia ko me ai o to i mai i la ke tu tun kapnet ko ta mai ko kai fa la ia tante ia la ki fa ma bu pe ho iki pe ko ki fa mai na pe minister police ko me ko no mo debate mo to wi ai ko debate ai preanga ne afi pe mo preanga a honi ko wi ko na tu ni ko ane afi di kupu nima si iwa sai fa la pe ia ko lao fa ka ta hai ni ka ku pari mi a ho ai ko kupu ko lao o ko as mai ai o raki iwa mo tolu ai ko tolu ko tana ki atu ke nima ai ko si iwa si kupsi raki kupsi iwa e re kupsi tol ko ni ai ko tana ke ni ai o ko kai ka ha mea i he fare ni ma to ko fare ma to le me ko mo fe mea ki ai ka u hinga pe ia fa tol mo kupta fa ya bai e pare mea a ho Apa me sia be komit ka kato sia o ku kai ko fe hu ia pe ku fakalao a kabineti pe ka ko ia o la pe kabineti ia ko fe ko na o mai ho iki pe ku lava he kabinet ko ia o fotu mai ka ta ke lo tai ke risk ko ni pa ku tar ka ikai ko ne to ya mai ko ni o to ki pa ku mo me ai pe to ka la mo to ne mai ke ni ko ne to ki lava ai pe to ki alu re ba a ki he fa mo oni ua fa ko falanga pe sai foki me au ia ke hinga lao ko foki ai fe me pa ma huinga ko ha no hono sai o la ko ni pe te me hanga e ia o mai hanunu a kov ke fonua sea ko hinga ko mai la ko ni o fati vito ne kupu tahi va ko ni stuto ne me kupu ni mata nima ko ni stuto ne ko tahi va filave ia mo fatongia ko pau ke hang he fonu pure anga o fe malu e mo ui tau tai na mo koloa ai ka kai fonua ka i he time tata ko pau ke to tongi tuku hau ai ka kai fonua ke fai ake ngai pure anga tene pehere wa huma ni mataha ni ma ko pau ke tariui ai pure anga ki he whare area ko hi ko nga ke paanga ko ai fonua ko lulu tai mu me ai ko paanga ai na ave ki ai ko ma hale tai mini mau ke wa ni ma miliona ai se a ko mau inga me ko no hinga ai ke ni ke a mai ki hen ke lava ho tau fatongia o whare area ni ko ni mataha po ni ma ko pau ke mo tariui ko paanga ko ni ko ha nga au na lava Pako tui ko uhinga lahi au ene. Ko uhi ke lava whatongia pura ngā lava mo whatongia o whare area ki he kakai. Ko no inga ia. Ko putaha hiwa mo ni mataha nima si ia. Sa ka lava pe au ia ki he on pe sea whae me aki he ngahi tūkonga ngahi kaltaha. Ko tui ko ngahi ko e pe ko whio pitu aki ngahi me aki. Ko hai whatongia pura ngā, ko hai whatongia o koe ki ton ke whae pura ngā. Aia ko whatongia pura ngā ia. Ko ile tonga e kakai mo ui koloa pa muna tau taina kakanga ko ngawe wanga ngawe ia pai hanga ko foi folau ka pau lava private sector sai au pitoia le mo to luai ka ko pau ke ai hata ke ne fai fatongia pa pau le ba ke hata pure anga to ne ba kai me ko ia faka taimi kai u ko hu mata e ko hinga pe ko i heni o ko hu man pa pau e tu ke ka hau hata ha ha na lava me alu ata ai ai ko me ko mahino ko economica o fonu ai ko me ko tui fio ko ke economica ko pura anga pepe ko ke pura anga tui fio mo nga sector ko ni
tau taha ko hiko private sector tau taha ko kane tau mo fa social ngai pe ne ki me social ko ne fenga ma ne tupu an ko me ku ko pure ngao subsidize te ngai me ko ya ko wi fo me fa social ai ne me ka ai fa fo ngo me ba ko tu ko me ma ngai ka ki ka hau ko tu ko pore ya ko pran ko ni mo ta fo nga ko ni ke ai nga to tolu ko ni to ta fa agi ki fenga ke le ya mo fa kala ka ngau ngau sia ke poini ko ni na mai he fika tolu ko na ki le ra to ma va kai ki he la ko hika lava pe a he ni maua ua si na la pe ma o fa fe tau laki ai me ko ni o ku ai ku pu ni maua ko hi ke lava pe me ai e ko ku ko na me ka fitu ei I he la ko ni o ku I he fa ta to ko ni o ku fe ma o ya ko ke pau ke ai palan business hanga ka na pa ko pau ia ke kau ia I he kenet ke he firma ke foto ke ha kauta ne mo foko me ko ni ko policy pe ia ai pura nga ko pau ke mai case meu ke business case ko pau ke ha ko ka ha pe ko fe potunga ko ha mo palani mo foto tu ta tu la vai o foto ha business ko sai pe ha la ko ni ko hi ke to hi ko pau ke fai ko ina tau mai o whahangau a puri anga pia tuku pia palani he ka alu pei ha mea koe ki palani. Pene pe he ko tui pe, ka pau e whoki pia toi ki toloi pe lao, ka e ni maua whakataha ia. Ko hi koe kupu koe ki palani ko pau ke whai, pia I taim tatau, ne te mau pe moe lau maria, moe whe mau e kupu tolu. Ko ne osi pe koe, ko ne hu me mei ko fotu ko pape ta plas, whanonga mea pe kien. Ai ne lava pe he ngo ko ia ma ai me ko ni e ko ku sai ngau so ki he fai ki vakai ki he me na mai he kalake ko tu ka pa tu ne ta kore mai tu ki time ke tu ki ngau ki ai ko ka pa pe ko po ka pa ki tolo e te monite ka tau ka mai ko tu mai tu ia ku lava se ala oi ke te fa me ki ai ta ko e toloi ka tau to wa tau to ngai fu ho lo lo ai sai pe ko yang tau ngawe pau pe pe ve te toloi ia o te ai ke tau hiki nima ko pe me pe toloi ho ko tau se ni tau ko to tau mi te ho fu ati ta ni fa poniwa ponta yo cuando hay veces un día que me llama sea anda atita o pa me pa tau maro lo ele to toloi mo ati ta ripote ua ko ia te ke me mai sea ko e fa matala ripote fa tau fa pontol poritaha ko u fa matala po tau ni o si po ngau e ke ngau la la I po ngau fa mau anga po ngau prisone komson firi konson ngau fa pore anga wa no wa tol sinot pa anga fa fonua ke ngai monu ia malolo ngata ke hatou noa sune wa no wa taha po ngau e statistika wa no wa tol po te sinot pa anga malolo me ngau e wa no wa taha pange pure fa fonua atonga wa no wa taha Tia, fa bore more pe ta au pio tu ni. Ko foto at mo ke tu mo ke te pire planga. Ka te me na fi me ai ke report pa ta ko ni. Ka ba pe ko na ula mai re pa ta ta ri pa lu ko fu ai ko o si report ia ko ni. Ka ta ko tu a ke private pio ko ni ko tu ai pare mi atonga. Si si ta mi ta mano. ya popo ke foto ko mai no pere Se. ya popo ya foto ton paremia O koe ka fotu ko kore tau ke tau hoko ate tau asenita. Koe ngahi ripote ni ngahi po ngawe ke whaiga talama. Koe ke uro tui ke fotu koe ke o koe uhinga hono wha umai ngahi ripote o mai pia li ri urea whakatong. Koe whia mau ai whale. Pea o mai ke whaiga talanga tala no ai whale.
pa koe tau ngahi ripoti ena. O koe moe toi ngā ngahi ripoti ki whakahu mai moe ko tupe ko mahina ko epeneri. E whakahu mai ai ngahi ripoti. Ka ko kore tau ki hoko atu e tau aseni, tai ko hina ai ke tau tāno ki hongo ripoti mahui ngā koe ne ātita, ka koe ki hene ātita. Pea pau pehe ke tau hoko atu, pa tau hoko atu. O ka pau pehe ko i ngā koe taimi, pa tau ki mālolo heng toi mite ni ma pea. Tawos. Ka tau tui hoa tatu ngai ripoti he monte. O ka pau e to'o he kongalahi taimia he tau whehu i a whiawhi. O pa e ose whehu i a whiawhi pia hoko atu e whamalanga. I he ripoti ura koe po ngai lalai. Whehu i a rai se lere pia au ke. O taptolu mea mai? Koe whamara tu pe ke tōi pare mea sea. Nei o sifai pe heni pe ki mua, nei kore pe tari kotoa e u ripoti koe pa tau hiki ni mai. O koe ko pe ko a mea fo owe ni tōi pare mea. Au maui ka pe hange ko mea ke hela ia mātua ke whakaase nau ngai ngā oe whai. Ka ko tui tatau pa moe no pere. O pau wai ha ripoti he, o pari whawhi mai, he ko mō tau te mō present mai. Ka pau tō reo koe kia ha mau. Pea ko whahoko mai kai tu wae o mea koe. Ei koe hinga e whaho ha atu, ke tau hoko atu ki ngahi ripoti. Koe kau minista ko ni, nau mateu teu ke kamata e whamalanga he ngahi ripoti. Pea tau hoko atu ai. Ka ngahi ripoti e whawhi mai e tau tau. Ka kau toka ngatu ka pau koe mea, pe tau hoko ati aserita, pa pau koe tau taimi, na whai ko malanga o vai. Pea tau maloloa ka toki hoko ati hoa shafi. Ka foto e peka koe se. Sai o silava tō ko ngā koe mea lewa e. O te te tokanga ki taimi, mea matolu kau sea, tokanga pe koe pe te tau hoko atu, pe kai hoko atu. Sea, te ke iku ko ta ofi au he malanga he taha toi tu uia. Koe mea ko hingat koe ki ai. Ka pau lewa te ke whanga lewa o whanga iau, o koe whotu i o mo ui, o whatatau ko tau tutu ni, o ku osi, pou, pa te upalo ti lewa e au ia. Sea, ko kone atu aku mua, ke tau fō mua he mea koe ni koe, tau wanga maheni kei koe tala noa e ngahi ripoti. O ia, ko mea te mea kila, ko mea tai ke ai, ke mea mai he toi miniti e nima. Koe? A whalahe no tuku aki e tau tuku wawe kai ke whai tau ngau ke osi e taimi. Ka pau me pehe tuona ki hoko atau pau. Sai e ke hoko atau. Koe, ki wheu pia mai. Foto ta tau hoko atu. Ai kau whaalolo. Hoko atu mea koe nai tōn pare mea ke tau hoko atu. Ka koku eke koe mau pe koe report koe ni ngai por ngai lalahi. Nei osi whai koe whemea koe ia, nei whai koe lotonga lere whemea akpa tau tolo i mai koe ngai mea nao. Ai ke whakakato mai e mea e nista malolo ka tau hoko atu koe ia. Koe hoko atu pe whemea ki he report ko ni. Koe ia, tau hoko atu kia ke whakakato mai mea mai nista malolo whakakato mai. Tamu feituna se. Oi ko ripoti mo e ka me pa ko mit ka to. Ko ripoti ko ni se ana tala i tu ola he ia. Malo ko no tolo i tu o tolo e ni o mai kon ko ke taimini. Au fe fia pe ke foto ata ripoti se. E ko tu o se mea e to ta ko to report ko ni. Ha. Io, ora che ai che ai mi sta ko hala ripoti. E ko hina ku whahoa atu a sea hina e whotu me popo. Whika wak pa mo e whotu ko na atu ke u whamatala whatau ko ni sea. Ko uhinga hono o atu e sea he koe kia hatahai he te bile koe na kau e mea koe. Ko te bile koe na whakanga e u ripoti koe. Te nau popo ke he ripot koe tau pehe hange koe ngahi ngā lalahi. Ko mea kou whai atua e whakahoha ana o atu. Koe u ripoti koe, o kai kia ha, ne kai ke ngā aue, a kapiteti a koe ni, ki ai. Koe kau ngā aue koe na nau ngā ki he, koe nau he roto whare. Koe mea kou uhi ngā tuai, an hanau whainga maari ke na omai hanau whotu, hanau report, pato whai kia tālanga. Ka kokore tau e tau whakapapa e ngā koe ku osio no whai, tāri. Ko whotu e nā atu pa poupou isea. O pai roto e whare kia, whai e whotu u. He pure pe whare. O pare mea mai? Sea, koe taimko na tau tānoa ki ngai lau whakaanganga. Na mō tala mai, o te mō toi lau, koe lau ai kau tangata koe na nau i sea koe.
ai ko mo lao o te mo te malanga mai o whakakehe ko ni ku tawa mai ke ngahi ripoti kala mai ke tupu e ka ripoti ka tangata ko Whakatono. Whakatono atu kua whakotu o se atu ke whaituna ke tari pe tari ko le atu ke whaimua whotu ko ia ka sia pa te hoa E tau palo tie. Mone tono pita whakatono e. Sea kadaki. Pot ngau e ngai ngau e lalahi. Sea. Amore mo ka ki tokonya tu be na lava atu. Whakakau o tapu whetuna ki sea ka be ke e pare mea ma tampilini si. Sea ka ngai report koni mon be ka ngai report i ko follow ka ko tokanga e he kabineti o ki ai ngai poini ai o ko tonu ke whai tokanga ki ai sea. He kai ke pehe ia ko mau pure anga pe mau whakalongolongo rewa po reporti. He koe reporti ni o ta tau mai mea e kino opere koe e uan. Na e whau ia he kabineti koe ki mua. Pea kui ai e tokanga ki ngahi mea i ki pe ai. Ke take tau tokanga. Koe hinga whukotua. E ka ne ka ia sea ko whukotua ke tari pehe. Ka o ku whainga taa ke mahonga tuangi ke tari pehe. Lo tonga mau ilo pau. O koe a ngai mea i ke tokoni ke tau ngā ue whakaru fua pe. Pau kore atu ke tua mai ki whainga maari. Ke whai halawe ke whangi mea ko ia. E wawe pe hono toto. Koe ripotia motuani koe ke a mea ko si o palpare masea. Ka o kuia i ngahi mea utonu ke whai ka tokanga. Pea o totonu ke tau wha ke whainga maari ko ia heni. E whawhe mea ake ai sea. Koe kore ia. Mara se. Sea, tu eke hawa pea ki whakaukau. Sea koe lao fuki au make. Koe mea ia koe mea ia ngau ea ke whonua he kahau. Ai au mahu inga au ito pe ia ke whai ngau e ke tau sioloto ai ke kahau e lawa e lao ko ia o ke hoko hoko atu pe le whai whatau ia he ngai tau mua na o mai kia ia. Koe annual report ia, koe report ia mea ko o si whai. Ai au koe ke na ihere mol tatau pia mue lao. Mahiro i pia ia mea toa kia misa tanak panga. Koe about te tau fou he lai ne koe ia. Pau lewa ke nama present ni mai, pia nau toi whakanga i pe. Ko mau tolu, o mau whai te whakanga ke present mai he pule anga ai nau ripoti. Ka te ke hau pe kota mai, pe mo. Sea koe ko ai ke whakanga. Koe ai ke o atu e mea koe kui loto i he ngahi ripoti. He koe ke umahi no i au ia. Tiko te. Aro. Tau riri whare rea. Marbo la mare hoik. Koe whamanata te pe ta whok mai he hau e whiawhi. E whahako e whehu i koni e pureanga. Me hoi whawhunga kai. Komiti lau kamata e tāua. Whamanata atu whai komiti atakai he wha e whiawhi. Tolo e whare ki ua. Mea mai se abrerea. Marambona mari hoik. Ani koina e whahatu he pompoki. Te tau whahoko e whiawhini e tarwhehu i e hoik minister ki a ngai whehu i o atu mi he kau whawhonga kaipu e kau whawhonga e hoik no pere. Whainga maari e hoik mea mai ek no pere wawa. Kapi mai whitona e se. Agape campaign si o i ke kabineti pango ke me minister pa ngai o ke pe lava pe to kon bari mi atari mai o feu pe bia se na e ha he po tu nga we ai kabineti o we na me a fa ko pa ngai ta milion na ke nga hi e si ka ta tu la pe mo fu o feu pe ka wa ba wa mo ha pai alo
Malase. Eke winga ki baba o kato pe ko se ko fitu o fa se ko fe ko panga e pule anga ko panga fa lo ko fu ma e fo noa ka ko fe o pe ko si la be baba ho na ta fe mo baba o u ala i ko ya ange ko ha pai tu la be mo fu a ta ka ke na ko so ange ko na fangi pa fa no ko mo tu na ke me a ko a maro Malase ko na e tapi kabineti ke to mai pe me he panga ku mai no pe ko panga ke ngai me fa va ve ai ko ni emergency fund ke to mai panga e ta miliona ke fa ke nga u e ki he kautu la ve ngofua pe o ku o mai e panga ko ni ke ngai aki ki he ula ki ke kauta fea ai ko kauta fea ko ni o ku hanga e he ngahi savea ia e po ngai mei te ki o tala mai ai ka o fai ko na nau lavea he ta fea ngai ua pe ko na tok osi ai ko ulua ki ia ai ko kau ta fea ko ni ko at pe ki he kau fa fon ko ni ngahi vahenga o ko tui ko to tapulaki to taptolu o to tapu fa to tapu nima o ku hok mo to tap fitu hok na hok ai ta fea ki ape wano ai ko covid ha ia na hu e vai ke ngahi fare no fanga ai ko ulua ki ko ka ta fe ko honoa ko fahinga ku na hoko ko lavea he afi ai ku o mai ai risi me he punga e tamate afi ke maungai aki ho pa ko ore fa savea he risi ko ia o sio ke tunga una ia ko ngahi api o ki fo lo mai na no fa na to he te miti kana vela na ngahi api o pa ko ke na no fa te ni te na no na to he ka nga api o pa ko ke na no fa ka nga api o na si tana me pe me na to a me ke na fa mal pa ko si ka wa ia ko fa o na o na la vea lahi i he afi ko hono tolu ko fa hinga o na la vea i he ta fe ka ku ta aki he vai api because soil erosion pe ko hono fa o ku to o mai mo se ni ko ke fai ke sio ki ho ngo moto e o ko fai ke ku ko moto ko e o mo e vahenga ko hapai na lela te moto ani ko i ko fika u e kabineti mo i pare mia ke le o sio ki e o ki hanga me ko ko si ia ta fe ai ta pa ko tu ve mengai api e ta aki e vai ko tu ve wa ke api hongo fulu pe ko ha apai na e frate fito e ku lele a ke usio ke fanki otu motu iki au pito sia na lele atu ki e wana mahino pe e ua ke he vakai ko motu ani ki fai nga mari ya e ki tone ke ki ton palemia ko fe hui na e kaua wa o mo hapai i kai os me ko to famatala e press conference pe na famatala pe kai e tau ki time ko no mai fe hui maro e to pa via io pe kai ki fe hui e no pere te ke fu ke o ahi ki baba ko me ko fe ko ke taki te tau tokanga ke me ma hin kon ko o ku mo mo to ri ai fa le ko ke mo ha mo me ko fa mata la ko ki ai ko ringa e fa mata o ko fa mo me to mo fi tari ka tu ke taki atu ko o tu mo tu ko ha pai kon fa no be ka fa me ha pai na mau ahi ki mo tu e valu pa ko me ni mau ilo ki ai ko sanitation ni me fa toileti water security ko tanke vai ko communication o ku kai ke reliable feunga ke falanga feunga la mo sio ke na fanki wafu o ku toi kore e pare mia toi kore e ponga mete ki ke pare mia a toi fa miliona pa ko tala tin ke fio ke no pere e kawawa te mau ahi ke fanki o tumoto wawa po sokale ape ki he wawa tafa te ulere atu he ose peki aki ho otu motu. Te a moe... Mano e tō papia. Ko tūka taipu ni ke whawhai ka maria ngai whehui, ko na ku mahino ho tari.
Bapak tahono, betul hoko mai, bapak tafa, fawas mai ke tong tapto. Cái xe có mùi mùi béo kì vì phía hữu này này kì ai có winga có 10 million này kì flati bé ai có kê hệ ai về la ai kê hệ màu mẹ kì ai có 10 million này bé kì phone flati con ta về ai có winga mà tôi có này có nó fakalahi mi emergency fund bé hệ ku mi ai bé hệ toa tap tolu na so tu bé có 5 million na tal mi waf ma malu ke fa ke ngawe bé ni aia o ko mahino fale wanoa ke mau ngawe ki ai a pe wanoa ke mau hangalanga funky fale ko funky fale ko ia ko funky fale container na mai si aina ko ko toinga ko mi ai te mau kamatario ke sio ke fahinga ko ku hinga ko fa matala tu ko fahinga na vela fale ia he wanoa ua tolu o kuna ke no fu pena toria he te ni tio tari pa ko ye to ko ni nu to ki o atu ka ko me ko nu winke ai o ki no pera va u io e a pe ki meta ta ko na ma sio ko ha pai ka ko no fo a ko ofa ke fa ki o to motu ko va ta fa ke wa u ki ai o sio pe we meta ta u fa ki wa fu ko water security ko communication na mo fa no pe i he to ko ni ai mo fu ke na e kai ke lava taua e TCC o ngā lele. Ko ai ke mau ave ki ai Starlink. Starlink ni manoa ka mai Elon Musk ko e toa tsunami. O kei tuku pio mau ofisi e mei teki. Ko whingai ke tufa ke aonga. Ai ofa ko ia ko a Elon Musk. Pa ko tari ko whiu i e kino pere. Kai ke ngata peo motuka te mau te takai holo pe he funga wawau lahi. Ke mau sio ke hanga i palpale ma ku ai pa ko tupe ko hinga ia whakaulo mama mai wa ka ha no ka fiu i uta va se vero tawani Ik loop er nou was toe time ki ha bawa tahun ki hokwat kai tok tana ke pe ho mea. Bien. Alo. Tap mo e fitu na xe tap mo tampini ni si kalauni mo me mi pe fare area xe ko ki feu i pene ke mi sta nga hi business e pure nga ki feu i no pe ko fa mahino o go ai feu i o mai ke mo tuani mi he kai nga wa ta no ta te fito ki holonga ko lo ko holonga pe mo rei matu mahino pe fok na fai fo tu ke fai hono nga hi malai ka puna lupe pa u ke hoko ko malai ka puna fa pure nga ka to mo tolo te nga ko feu i ko mai na to pe ko mo ni ai fa matala u pe o silisi atu o fo he potu ngawe ke pure anga e o ma utofia ai kere ke ore ka kai ke ngawe ko ni ko fe hui pe ke imista nga in business e pure anga ke ai man tali ke ko ha me ka kai halo se o kwa ke mo ni ai ma ko ya e wa tan o ku o sma e mo tuani to hi me he office para si me he ma utofia o ku na withdraw o foto to ko ni ka ko ke mo ni pe ko si ngawe ma to fia ke he pe tan no pe malo se malo e mista Bawa tahun tani tafa. Tapa se tap ke tampinsi e tap ke kabineti tap ke hueiki e va ke kaunga va fonga fa malo la ki Sokon pare mia e foto ke kawe wa hena mutuani i ena ahi me at kiwa ka ko i pe hoi pe ni ki ai pe a fe ka pe pa mo de nga u ko ni ko minista ke moi pe ke minista me te ki a ku la ve mutuani ko se atu ki tohi tarife hoi ki he ki tokon pare mia ka ku loto pe ke to ke pe hen ko wi ko na tula ko ni o fehui ya mo vivili ko ki he va he nga ula ki pe ki to pare mia ki fra mala mai mo ki he tanuanga ku loto fai pe ai va ai well bank ko nga hala ma hawi ngai ki he flau aki ai va henga fa hi fo ko va ai ko mi vai pua ki te fisi
koe kolo nima o na ngau e ke kong hala ko ni ko tawa ko kai ngai e tamo potoa e ki vai malo ko kai ngau o fafanua pe mo luan ki te fish kai ngau kalala ki to anu ku bebe ki kai ngau vikuni ki lo map ko hala ko ni ko project ko ni ne o si sai ni pe kamata pe tere ai hala ia pa me te fish ki vai pua ne pe ai kong ai au e hala nei ke valita pe ke a ko tere ko ni pe o tu e ngā ue, ka koe ngahi fu uhalahi koe nei ho ke vai whanua, te lahi ange mau wa mo toka tāmaki ai hala he taimin, ka ui kei ke toi aha whiri ai ka inga he ko pau ke whai ano whetuku o e whanau ako ia ki nei afu mo whakafoki. Pea koe hunga pe ia e kore ke e minista ke whamalala mai, koe ki whehui hono wā be whehui whaosi, koe project koe sola ke o moto wawau, o si nei lava kotoa ia, pea ne toi tau kosi, ne toi o atu rewa pa moe project for o ia ai sola, koutui a mutuani koe project ki koe ane, toi maa lohi ange ai pea hou ai ua whaa ia, ai lere ai sola. Pem hane te malo yang info awila kana e foki pe ke moto e fa ko hunga fale vai o te mo ofu pele mai ai nga we ku la ve moto ani pe fa e ke mai o biga imagino ki he ka inga moto e fa ko ni pe ko e fe ko ha me hoko ki he na sola moto a he te go to atoe sola fo uia ke aia ko tui ko e palpale mo whawhitu taki pe hange ka te au o toi tu pa mo ngā ue ki he sola koe ni a ka inga ko ia e ki pare mea le leo ko ki whehui pe ia malo bita. Malo, ko e whehui e nia ki he tawhaka ki he hala. Ko tuka te mini ko ngai hala ko i wawau ko i lotonga whaia e he contractor pa mo e projecta e World Bank. Aia ko ia ngai palpare ma mo e kau contractor ko e ni o ku kai ke u mahinoi pe we ha u hinga ka ko ke ha nau mea ngau e na. Nau toi kore me na toi ki he moi ke ange nau mea ngau e me ngau na ton ke nau ma o ke fa ke nau ngau e. Pa ki palpare mai e ngau ko e kau contractor. Koe hala kona koe tawa noa kei koe contractor o ngau koe award e World Bank. Ka tuku ke ave ki project manager koe a project a World Bank ke hala ke sio ki ai. Te uhanga tuwha atu ka te ki mō tolu ai tatau ai koe ngahi mape ai hala koe tanu he World Bank. Ka mō tolu ka topeng hai wahenga. Sea ko whawheta e he ko hau ki he lakanga koe ni ko pure ki he mea lahi. Pa ko whenga ke anu holo hi ngai wahe ngā tala noa kana tō ki ange ngai mea. Ka pōna ka atasi o ki tau te alpeo ki e ua pe mo tonga tapu nima, mo fitu. O kuna pōpō mai ka. Ka koe whake ruanga pehe. Ko osi ange fōmu ki tonga tapu taha lere mai aloa, koe te e au ki taha fitu. Ke mo tala mai ho mo kakai ke tala noa te moe ki ai ke community roads ke tanu. Ko atu wai pe mo whaumatalangun ko atu e mape ke musio ko whehala World Bank. O mau whakataha mo e komiti hala he whiawhi monite. O skore ki pare mea pa wane le ke toi o mai hongo fulu miliona. O tāna ke mo nima miliona ko lotonga mau. Ke tanu ako mo whanki hala community. Lau mai pe mo do sai pe ia. Te ola pe whatongia ko tanu e hala ko atu e whanki whare ko e fai be ia, ko mea ko poloa ia no loto e ne afio, mo i pare mea ke mai ka au e ngāwe koe ni. E koe ngāwe ni koe whitu kotoa, infrastructure mo e meiteke. Ko mea koni ke he sola, ko kore wha mo atu, ko e briefing e atpeke ke toki mea ke a lau. Nas angi peke tui lake pa briefing tatau, ke sola koe wahenga wawa. Aia ko mea koni au lako atu koe home solar, tu e ngai api.
au whamo uipe. Ko tai mini, o kuai e ngahi motu ya motolo o si atu ke ai mini grid. Malo hiangi ha kontan, langa lele aisi mga nepe. Ko e whakisola koe nei tuku koe ngai api, opsi to o mai ke ave ke ngai api ko mau e nau hong sola mo kei hala. Ai koe konga pe i wawa o me konga i haapai, koe uhinga si ono to o mai ke ave ka nau to. Mo whamole mole pe, e kai te mo maua kai hala ha whitu. Paka pau mo fi mau ha whamatala ki koe ko sampo ai, fotokope ke mo. Ka koe umea kon ko tanua ke e kau whaafunga teu fotokope o tufa atu na pe ko fufu i hame. Ai hala o ku tanu mo. Ko mau palantanu hala koe wai ke mau tari i he mau whata whef monite. Ko palania ke mau wau ke ngai wahe ngā koto. Ei to pai pia, ka pau ke ha pepa ke tufa tau tahi hoi pepi pa, tu mai ke kara ke whi mau ki me ke hou iki koto e whare. Koe e se. Se. E ton pai pia, se pe ki ton le befi tuna. O se ka pe fituna, ka pa ke kama pe ni si. Ane, fonua kama hou iki kabineti. Ka pa te hoi no pere, kama e kau whafonga kakai. Tu pesea ke wha malu pesea e tala a whaki whawhai e whane e sea. E ton pare mea ko wha malo atu. Ako tangane pea mo whituna. O hi lahi o ngā ue, ako ke loto ke au. Koe umea ko ke mea mai ke ai. O si whai ko toa mai e mauaia ma mo e o taha whawhawhonga sa piu kala. Te kawa ki pa moe o mea ki he bathroom o me mea kotoa. Koe ki whai mea fo o e nia, ai koe ke ave ai starring. Whaka fia au pite ka mautong. Koe o kei ki starring i a kau fisi o ko rotonga lere. Ko se peri poti koni ke sola, pēnā o se wiko si. Te ke wawea o se hofuia. A pau te ate ki lai tāki ke sio e whakao whakoe ki kāinga koe ni motu. O kake koe hana unofo se kare he fwoi whare koe kau fisi koe ni motu. Moe nau telefoni ko iwe nau whia mau wifi. A starring o tānoa ki ai. O ke mea mai ki ai. Ai o kei ai u opsi ne tolu o e starring. Api. O starring mau tolu kore ai marine starring. Mea iau me kato ko toa ko tafu motu. Koe sola, tuke tānoa te hukau ko nofo me kā inga i motu. Hoko tō, kai pēke hau whare ki i nea whakau whare tōku ko tō pē motu. Whakau haton pē motu, me ai, whoki mai kia. Tai hoko e palopare mai o tea, koe pā e whai whaturisi, o te mate mea who ou, koni koni ke mea mai kia. O stāke sola motu aia, whapauri e tōnua. Nā te whoke kau ngā ue me ofu, o nau te ofi ngai, o te whakamoui. Ko iai haplani ngā ue, ke ne hanga o tokonia ki mautore motu o ka pau e hoko ha whakatupa ke pehe e ksea o hange ko mea ko whakatawa noki ai. Koe mea ko mau kore mautolu ke tuku pe mua ai sola ai. Hange ko ni ko asu mai whakatamaki, ki he mauanga iwi lahi, ua whanoa, whakalakalaka o kaua e motu e whākoe ni. Ko hunga ko sto o kotoa, nau tā mau ka whina mitangi tuki mea e lo tangia ko kau moe ono api ona no toa. Koe mea ko mau hongo i taha ko no toa, ake ngai tūtu uni, pia ko seo hifo heki pepa koena ke mai, kai ke ulawe ke pepa na o se alu, sea o kore ko o kau ngā ue ke nau ririu whatonga, pia ka pau e tufa ko toa he kau me mipa, koe u whare o ku aike ave ki ai, sea, ko was maa whamatara wharalanga pia ku ngā ue hok whoha i mea whikaku mai sola. Ko os ase vibrate ia i he sola motu a pepo o kamata ke kai ke toi mau e tuunga to tonu koe oe tapu os kamata ke popula. Ka pau e ave no whetongi ki he ufonua e te au tupu koni o tu mai koe he risi na ke o mai. Koe ai ha whakangari ngari pe se e haki pe taimino no pe pa mate whae paki sola koe ia. Taha mea ko mau ongo i, nei mau, koe koloa koni ti he kulau aku e tōni pare mea koe koloa mau tolu ngai api. He na mau totongi panga ua ngani manoa, kai whotu e sola koe. Sola whau koe mai taimini, penge mau totongi a mea taha. Koe tali peke te teu ke he ulo. Ko tūtu uni rewa, i mau tolu, ai
esa hei se sa mo trap ke nau to e nau tole me ko ni fata mo saika hai tene to tongi mau ngel ni manoa ai aptakta me hunga o tea of pe pe foki ki fare vai kolo e ko wana e fe o se o taimi kai ko famala pe se o ki ga tai famala ko fe hui te pe fa ko tau tu ni pe ke Ni te pe wha e hui. E tu wata mini te taha ke wha osma whi hui. Ki wa taim whi hui, ki wa taim wha malanga ni hoeki. Ka pau te wha whoki tau toki he toi tuto ni te momepe ki ai. Whi hui mo tari i loto mini te wha. Ko whi hui ki wha malanga, whi hui hanga tonu ki ha mea wha statistika, pe ko ha tari i o pe ikai me pore anga. Ko wha malanga o ka pau whi mau ke mahino le lei ang ho whi hui. O ki koa taim whamalangan hoi ko whai ke taim koe ni mo toenga tau taimi e whare area. Mi te whātakta. Se te awrepe mini te ua ki e no pere ke o mai ni wheu i na whamalanga pene mi te whaos. Pore whapare pore sea, mo na pito tutuni, o talang fuak tanga tutuni. Koe ku whamalanga pene he whehui a taha wha, he koau o ku i he taha wha. Pea koau o ku nofo. Pa ke whakamahino ai uhinga koe o whehui o whekaku sola. Ya ke tunga mau yai e ton pandemia. Ko fape ton pandemia ke fatokanga yang me ko ni. O ngo apita ka mau tol. Kai fai pe mo tol tu no fano ko mai pe na tol ia kai ko mo tol fai tu ni. Ka pau re va ku mo pe ke to. Ke te ave o motu ke o tu motu ko ke ai ha me fo ave o motu. Ke po si we si al me ko ni ku ai ko ke to ma mau tol. E ka pa na tu pe mau tol ka mate wila koe. Te mau ngau e ki pe o lolo pe mama. Kai tau si pe o pe te mau ngau e ki lotonga lere a sola lolotonga. He ku ke pe ho kau ngau e wan pe ki moto. Malo. Fai me pingo ki tohi kau. O fa matala mai me ko na ki tokangi e kai fa ngau e ki ai. E koe uhi koe matui koe tokoni ni o koe konga ni e ngahi are apau mo whi mahino aki ki he sola. Pa koe taimi koe tu waha mini grid o ku lama he ki motu e toko lahi whiong koe kakai o fua ai whakamole. Pa koe ngahi whitu e ke lama e tu ai fu toko si ia koe home sola pe lama ave ki ai. Pea ko tu pete ke lama pe o whai maha ki tohi ke whae ka ngāo e ke. Ko ofa lai ka te koe mo e kāinga. Ofu. Ofa lahi atu he ahona te koe. Kau hoka tu ki he whiu. Whamalo atu. Sea ko rupau whamalo he. Ki foi ofa ko omi. Kau ofa atu mau ki whitu. E loka pana tawhi ofa aki. Na tonu laki ai ufonua ke he. Tuka eua mo ofu. Ana ki ai ufonua ke he. Kau ofa ki whitu na. Koe. Koe atu ngai mea tawhi ofa aki pe ke ifu. Koe mea kan ke staring ke utaria te whiu koe ia. Koe mea kan ke staring na mau atu ke motu kan ko o uai hapai. O mau atu mato o kua staring ia whai. Pe mau e kan ke whisa kolo, unau whiunga pe mo staring e taha. Koe staring e taha ulawa pe o piki ke toko unga ngeau aloa ke toko taha whi tipeni pe he moto. Tamai he o whisa kolo, o te ke kaunoa he mau mea. E koe staring e wha koe ni koe mai he mau kalapu volo kaire minusila mo mau kautori. O mau whia mau pe mau toke mau lava mau toria sio TV, mau tāki, muri, mo mea kātoke. Tamai mi stampolisi, o kulama pe foi mea taho amplify ke kava ko lo ka. Tau tai mi sea. Ko ko pe ke ton bari mea ke ne tai mai mua fe hu ya ta fa. Tu hanai ta fe na tan wala. Ko ka pe ke ba pe pe. Ka to ki ya ye ngai mea ke he. Ko fiu kan ki Starling o mau inga ton tap tol ke tarifa le le. E ko hi ko to galam ke mete ke o tu pe foi Starling ni manoa ko ke ave ya ke aonga. Ko winga e fa matala fa le le. O pito ta no ke Starling. Tari mai mua fe hu ya to atapu ai wa ta fa. Se ko u hinga fo ki se fa malang Starling he ko misi he fu ke polo ko no kutaki. Pe ko haina ni palani ko ke ya o ke fa ki motu ko ha pai. Tata hape ki pangai tata hai ki ne yafu. Ka ko fe fangi o tu moto hapai mo ko mahino Starling ia tan me fe hu ia to vata fa. Ka ko fe ia kai pe ko hamina tu pe ia foi Starling ni mano Elon Musk ki tu fa ke kakai. E ta tu be ko nga pe ke sia pe ni na. Na e ke tu pe ai na ki ni wa mo me ka to fa fo ki mai ni.
O nega ki mea e Ai ke tu kono to whakafoki mai he ulo tonga tu te kakai. Whia mau hae ki tōn paremia ke mea ke whaki motu ke mahino whia mau interneti ai. Peko mau time bea mo mori paangai tuku hao e kakai. O mea holo koe kakai ke hawe peho kau ngā weke. Sea, ko koloa ia he ke tu hake ko tokon Tari mai koe hala tak toki hoka kaua nai nai ai. Na tokon paremia ke hala ke lele ke tu ia o mea kakai. E to paremia te tokon time ki a e nopere tonga tapu ke mea mai. Tapu moe feito na eksea. Dapat Pirinis Kalauli, pare mea moe kabineti. Ke whataha anga o e whare areani. Ko e whehui o kou tokanga ke ai eksea ko ulaki ki he ek pare mea. Nengo ne maas whataha ke ka o whemau peke whakamahino mai pe langa whaku ai whare ngā au e koe ni ki he whaensinia ki he hongo ni ua. Ko e poloseko ni ko au ko toka ngai. Pea o make i ngā au e mo e pare mea ki whafolau mai mo e mea ngā au e me i Nusila. Ka ko ku whemau e taimi ko o whare ngā au e. He ko mea ngā au e tauhi e pot ngā au e ngō au e. Na whawhai ko whatau atu e minista heru. O ku lahi a mea ngā au e ko ni pa e ngari FF ki hono tauhi ko ni i he pot ngā au e ngō au e. Pa kono ua pe e whehe uike. Ke whakahoko mai mo e wheitu ko e la ngai e whare ngā au e. Ko hoko whehe uia ki he tokon pare mea. Wosi ai e kutohi tuko i hono ofisi me he tau ku osi. Whekau a kia mo kore toko ni ki he poloseko ni ki he ongani ua. Ko ngahi tanke vai, pia mo e utanke ko ki he septiki hufanga whatapu malo. Ik pare mea me mai. On whatapu papiskauni pe peke he ksea, peke he koe ki whararea. Sea koe pilawe pia mo e pāanga koe ni whare langa whare ngā ue ensinia i niwa, o si tari he procurement. Ai ko toi pe nia ke mai ki toi ke ai ke ho iki ke totongi mai pe hanga tonu ai koloa ke ave hanga tonu pe ia ki he ne asfai pe ho iki ia. Ai fitu taki kau ke kau taha koe ke totongi me ai. Ai ko tu tai mini ko ngo tari sini ke whai aka. Ko mea koe ki he konga kere kere mahalo e te u waha ku lawe iki ai ke konga kere kere. Ko tu tu pe ke he feitu na pe mo e potunga ue ke uhi ki he kau koe te aha ku aku lawe e au kia ke feitu koe ke ave kia tu ai whare ensinia koe nise. Ko ki whahoa pia sea. Ka te tue mui mui pe ke whapapau i ko hika e ka hokate ngā ue ki he au iki. Mau? Waka taon. Sea tamu fitu ana ke tara te ne fehu i koe ki he kiniwa. Me mai tōn pare mea. Ia sea koe tarikoni ki ne whihui hanga ku whakalawe ane nei o ku ia issue ki he water security po lai whiunga vai i he whangimoto hapai. O koe aipe koe tarika tau pe o anki he. O mau whenke deploy ke takiua tanke api. Kon tue koe ke na tue ai vai na to milano kona ia. Ia tape mo e wawau taha whae ave ke takiua tanke api. Na urita rewa taha mano o langa rewa whae ke nau ngawe ka atoa au ki he whenmea to kon mo kaukau. Koe tarikon ko whihui ignope o kai ke uma o ki he tohi. Ko tuipe mahana ke ave koe ki he mista ki moa. Ka ko tuipe ka pa e toi o mai na koe hanga i whika ai. Ki he mea koe ni koe ki he water security. He koe mea te mau whai te mau ave ke lahi ngai tanke vai ki api koe he ke tāna ki moa. Pa me taha kona ke sanitation, wai project fo ki a mautore mei te ki koe mea peke he whakatoileti. Ai te maulama lelei pe o address ho kole e no pe lot peke ai pai mea ke tānak mai se ni koe ni ke whaia ke ngā ue. Pa te ulama ki he otumoto niwa i me. Ko wawau te ulama ke he osi ai peke a. Pa ko kole peke mo iai he ku alu atu. Koe ke ake mo taritari au ake haunga i kai. No mo fo iresi te ukai ka te walatu ke mo iai
He sio mai ka kai o se ta ko ke mo ia I mo to. Mo mai ki ai ko tau me au pe. Se. Ape o fa te wala tal tare na ki te la nga ia. Sai pe tau ai ko tau e ta tupu mo ta kai pe pe te ta mo tai no pe ta. Ka ko ia pe kai ko ia ngai fo no ngau pe he. Malo to ke pe ke ta ta ia ko ka no kovi. Baba taon. Yo, o tap mo fitu na eksia po e Tampines Clown mo e ho me mi pa fare sia ko muy e pe he tanu hala. Na e pasi mai na ko me pe ko to kon pare me e form. Ke mau famoni pe ko imagino ko ka mau to ko tonga tapuni pe. Pena ke mau famoni atu e to kon pare me ko ngana ke famoni ta fa ta ni mam ta on noi. We hala e mau. Ka mau to ka la he pito ki mau fangi hala ko ba hang ko me. O ka wa ngai hala community mo ngai hala ngo pe mau ka wai ka mau te fa foki mai fo mu ke mau fa ka totse ke hanko ku fala we kan nai te to ki me ki va ma o he o se pe kia pe mo mai ke tau fi lo ai pe ke ki me ko to kon pare mia ka ko va ma u pe mo o ko va ma o ha pai pe mo yo ngon Koniwa ko me ka te to hanga o mai ai polo kalama o se mautari ko he komiti he mafata ko fe monite e ature va o mape ko ki ti va ka to ai ase hala ai World Bank ko hala community mo hala ko purianga e tanuia e purianga e seni kon ko le parenia ko fa malo ga ni ta pa mo community e faile ala te mo ofisa o fakataha mo ka ofisa ko lo ke ai angi ko ha va ki he maka pe koe varita mo sio ki he maka I wawa pe ku life e unga maka ke whae ke ngāo ai koe lise kona watu ai koe mea piki tonga tapuni ke whae mo māu ia ka koe mea koe na wawau te toki ato ia aho koe te mau aho koe aluai mau kau ofisa ki ai ke whae whakataha pa e talatu ke mo ui e whakataha ke te au kumahuinga e tau whengagi ko he ko moto ngau me kakai o ku kai ke ngau e me kau ko wana me kau fa mbura nga ko ke na fa funga na to kakai ko mo to mo fa funga pa kai ha to koni me mo ngai va nga amo to koni ki he fetu ku mo fokotu u mo ha funga me ko ke mo wala to koni ke mo to koni kai to ato nga hi dokumenti I o se mo fa ta monte ya pai va va mo ngoni wa ek no pene tapu Maro eksia ko e whehu I ke hau ik mista e ua. Ko e hau ik mista ngowe, ka uma fuke ik mista polisi. Ko e whehu I ke ik mista ko e mef, wheka ua ki pia moe uhalahi ko e ni. Ta arue me sa noari o mai ke ahoni, sea, koe ki te lawa tō e ngowe ia. Koe ki te lawa palau, pia kua wau a uta ia I he wāwā. Mate ngahi palau pa koe ke aha mea e ki ne lawa kini. O whai e kore ki he e mista ngō we. Ki whai maha tokoni ki ai. Koe ngai ko tūkua toko mororo ia. O mau katoa ngahi misin kini ia. Pea koe e tokanga he iai e honge. I he tūnga koe ni kui ai. Koe kore whai maha ngā ue ki he wāhenga koe ia o tonga tapu ono. Ka tau te whito ki he ngahi misini ko ia ki uta he ku uraki koe ke te lawa ai kakaio o awe hore nau ngahi misini fu mamawhai ti solo pau nau tataha tau hipe ki ho nau api uta. Koe kore hono ua pe mo e whehui ki he ekmista polisi. Koe a polisi koe ni koe I hou maa. Ta roha no langa me tau kosi I whakataha pe mo a polisi koe haasidi. Furo e osi a polisi o haasidi. Koe tū koe ni koe a polisi a hou maa. Te kei ke hane whakaukau ke osi. Kau holua me whai tōko na tapu. I hene whanonga holo ai e hala koe a hou maa ki whahepa whai atu ki hifo. Koe kore pe osi whakakuen. Whai mo whakatumu prisone ki ai. Pe he foki ki e whare tā mate a whi. Ko e whehui ia ki he ongo hou ik mista. Malo ik sea. Patapa tu ik sea padapi e tapu si.
Tapi pada mea mo kau no pele me fa mo ngai kai. Kai fa ta kita. Ko fa no pe ke lahi kon ko uha. Ko na tula ngowe ia. Kapa ke lahi vai e palparema. Kapa fu lahi vai e palparema tatau pe. Pero me tatau pe ke ngawe ke ko ai missionary po ko palau. Kapa fu lahi me ko trout e palparema pe no palau ke pe kapa o saturate pe lahi vai pe me tatau pe. Ai ko mal ko me ko to don be ke fai ko me o chico ko el nino pa mo ke wa se ma fa le mai na ngai mai na ne fu fa vale o ha ia te was fula pe pa mai pa na asbe po he ola ko mo we na he wa ma to lu wa ma fa na we sia el nino ngo we to la lo pito o ta ngo we na o sa el nino to me ko u ha ne mai ne fula pe de wa na pa ma pe ai ko lao ko la nga ko ai missionary kere poko ke tuanga kere ke aluhifo ye mau te mo we feel capacity pe o se wala o se a hua tu tai me ke fa ko palau kai ignopel te ala to ngaton pe o ka ha u ta ngwa tai ke fa sio ki ai ko pa ko me ta tu ko na mo nga ko ki punga tonga hunga hapai na o si ke mare kan usila ko ka hau e hena Winston Peters pa mo ne ka fola te na mai o launch ai project na fa ta maki e ka le pe ki ya ko to ko ki ai ko project ko climate smart agriculture ka te wa o pe ki ai o pe ga pe ki fa nga o ki ai algo ko tari pe ya mal baba o tani ai ki tare te pe au se ai toka mai ke mai Mr. Police ia polisi ko i Hauma. E whamatara koe nei mau he motuani. Ne i ko ke ai kau contracta ai. I he osko hono pokiwa koe o contract ko ia. Pea awotia ki he taha pea tai whi maria e ngai kauta pau nau whiki aki ai o toi houlai he pokiwa meniengi ai ngau e ko ia. Ko tipe sea mahalpa ke wika hau lava solo wa te palparema ko ia ai hoka te langa ke a polisi pa mo e tamadefi. Malo. Tamu e sea, tamu e tama Prinisi ka mai e paremia mo ho e ke fare e che lo ki fe ui o ngua ka ko e tahai o si me mai kia e ton paremia e pa fa ko nai pe ke fe ui hala ne afu ka ko o si me mai ton paremia ke me ko fai popo wat pe ke malo ito ia se ko feu i hono wai ko feu i e minista fonua ka ko e pango ko ke heni ka e sai be e pare me ke watu pe ko e feu i se tamo e fitun ko e taimi ko e na ai ko ai pureanga whataimi, nei ai tūtūni ai tūtūni kabineti ke u api, na e whenga lesisita, tau e a ni mawhia, ki mua. Pakon toki māu e a ngāu koe ki ai, pia whai ngā au o tāria e kabineti. Ka kutoe o mai koe he taimini ia, o whehu ia, ai ngāu koe ne whai e pureanga whakataimi o ku pē, o ku tae whakalao. Ne whai hono wakai e ni e paremia ke he ofisi koe a tenteneari. Tā mai ne te ke whai anga whetu taki ia,
whelāwe I mo mea koia. Ai ko mea ku whaikai ho haa e kisea. Ka pau o ku pehe o ku I kai tonu ke whaha ha tutu. Nā tonu wā ke tā pūni ka atoa u ofise pureanga. E ko ui e tae whakalao ha ngāo ki ai whakataimi. Pea ko no ua e whehui koi ki ai, ko hai nā ne whai ai whare whakalao ko ia. Ki e whaunga ko ia. Ke o mai ange pe ko hai e tea. He ku o kulahe e launga, ai kakai, na e tari e nau ngā ue, toi whakafoki kotoa, ke toi kamata fo ou me mua, ko ui, ko mea na e tari e pureanga whataimi, o ku tae whakalao. Koe ki whehui beia sea maro, reo toki hoko atu katoa ia. Ik pare mea. Kawe mai sea ke hoi ki whakarea. Koe ki tari ke ni neke ke ha mea na tari I ha whilawe mo kere kere na mauto e kani se. Au kore pēau ke he atake me whonga mangi ki irisi ko hai ki nao tolo ko ia, ko hike mau pāsi ki he minister, a ko hike he poini ko e ni ke whakapau I pe whamai mora. Maro, sea te o mai e risi ko mau le rei pēau ia, me he ofisi whanua, ai u api ko ia, mo I risi o ki nau tolo ko e, ngai api nei ostari he kabineti sea. Maro. Se vai pe ke taria te ne whehui koe ke whakamala ala pe ai whehui ki nei afu. Ai koe puyango I ni koe neanga ne wakai koe u kolo mua, ai ko ohonua ko nei afu, pia mo pangai, e whai ngai lahi pe ki ai e puyanga koe mea e puleanga. Ai ko mo mai no pe ku whakakalasia koe urban. Ai koe ke apply ki ai e mea koe nu alu hingai hala community koe mea. Ai e whai routine maintenance, ai koe mono ia. Pia mo periodic ai ko ngai ko hala ko covid ko ke ne peti na ta ke ai ko ohonua ia mo pangai pia mo ne yaf e lahi ngau ke he kai ke ia pe fan ki me ni ke community ka ngai hala ko la e fai pe he puanga ke ko hi o fi ma bita ko mo ke ma amo mata lele pe ka mo no alo fan e kamata mo routine maintenance mo alo fan mo ngai fe tu ben hi fai periodic maintenance ke lele hoi ki ko tongata piwa. Tea, te ki rohoni ke wheu ia wawakani ma mua mea whakerekere ko mista maloloa. Mea mai. O mona pito e mea e wheu ka pau ko kabineti ha mea utari, paurewa ke au ia fōu ia I process koe ke whai ano resisita ele koti, koe wā resisita. Pepe mea o whetō aki pe potunga aue, ka koe sea o perenge sia o ki ngā ke kawakia mai tuki. Peo ki ano whakare ana me kupta hiwa ke kupua hiwa. Koe pai e sita seniare pe, koe whapofonga e tuki he kere ke whakamo oni i e uhi ngā o e kere. Ka koe ngai mea I o whakalongolongo pe I loto. O tui pe mako mea wheu I a I whakaloto office. I e uhi ngā reo kataha I e uhi ngā e minister whanua. Kau ngai pe tutunia a whakapotunga au ai, kau kai ke ia I minister whanua, kau ngō minister reo ai o ngō kōwana, kau pango, ku hao I riwi a koe ni ku noko e ofisi a koe a ke marumaru e ofisi koe ne paremia, ai o ngō kōwana ano a poini e reform fōu koe ni. Koe pōnga pe whapoponga, koe potunga au e pene tahu makehe, koe ngā koe koroa e ne a pio. Whakamauanga ke whakamauanga kere ke whai whakatontonua. Marose. Tōta piwa, hoko mai ki ai a tōta tolu. Ka taki, tu e he au e ngā au e no pere. Tu peke whai aki ai tāri koe a ekparemia, kau o mai a erisi. Maro ekparemia. Maro papata nima. Whehui mea tōta piwa, hoka ki a tōta tolu, pe toki muimea ka e no pere papau. Tapu e whetuana sea, tapu e moe tamapire nisi, tapu me ka me nipa o e rea tong. Sea ko ki whehui pe ni pe ko hai kune ai me paremia, pe ko toan paremia, une toa ngai ai prokalama ko ni koe tapan kare.
Sea koe programa tapan kare koe langa ngai ki fanga ki fare fe ka wake pe moe ka masiva ango pa base pe ia e ngai uhinga hau me statistika pe au fili he komiti. Sea koe to ma mai pe mo toa ne ta mai koe fangi fare na o si saine na kontureki pe a kamata honolanga pe to e fokiange kaulanga ia o fetuku mai ai ngai koloa koe ni. Se koe mea koe ni umoni pe na lele motu asi o ai. Ta koe pepe mo uta hen sea. Sea maa koe ngongo whamamahi he koe kainga koe ni. O ku nau whenga ta ia whanofo anga. Pe a nau whenga mai o aruke o office koe ni. O talange ia o ikai kia ha mea pehe kumore nau whaire. Sea koe kakai ene whonua o tonu ke whatoka ngā. Koe kakai ene na oswahe i e paanga ki ai. Pe ulanga o nau whangi whare. Koe familia e ua. Holoke o ki whare motua. Koe whare motua sea koe whare pola ato ake mire mila. Holoke o mono tuanga koe ke tua e whare whou. Pe kua whetuko e koloa. Kos kamata no langa swhawa. Toi wangi kaulanga e a whetuko mai. Sea marko e taimia u whamamahe ai. Koe lava koe ni koe ke tau sio. Ue pānga o aru ki ai, ka koe ke whaaho koe whatongia. Sea koe tokanga lahi ke mean, te koe palpare man te tau, na e hau koe langa koe ni o kita. Penei mwe ngahi meai, ne hau koe sea koe ke uloto ke whaaho koe a koe manawasi i, na hau koe mea te tau ke langa koe ni koe tāpani kare. Pe koe kakai e ni u whaaho whai whonua sea. Pau toni whai ke hatokanga make. Pau kore peheni ki he pureanga ki pare mea, pau toni pare mea. Pau hai une toa ngā e polokalama koe ni. He koe koe polokalama e koe ni na os mau pe ahunu paang. Panai mau moe langa, sain moe kontureki. Pau toi whetuku mai moe kolo ai. Koe yo mau koe taofi, pau hai une taofi. Sia kau whi mau ke whawhamatala mahino o pito kia. Mala. Mala se, ke programa ni koe ke te ui ke tāpan kare. Lea whakalotu e o mai nopu hamene ngā ea ke. Koe ui pia koe affordable housing project. Koe no hinga pia nei. Pau whawhawhia mato hinga ke koe ki te ngā ki tāpan kare. Tō opiro e maru. Ko tunga koe kui ai sea. Ko aurato tō ngā i programa koe ni kui ai whare ni manoa pia mai me forumu. Ke whae ke ngāui ki he programa koe ni. Pako hono wa. Koe ufare container koe me siaina koe nei o mai koe ke whai mo ave ki he ngahi whamiri he taim koe nei o siai ngahi awha. O kumau ngai aki. O stufa konga pa koe toi ngai ni koe whai container e ua ngiau tupu. Ka pa ngā ke whai container ua ki he whale, koe whai whale pēia e te au. O mena mau whaina mau nau tāna me an pastor siaina koe ni tonga ni. O kōna mua ke whiwhika pai osi ngai whai container, koe ku umea mau huna tufuroa. Sia, ko ko pe ke fa fo nga ko ke to go den ke sia ko feu ya kia fa ngo fua pit. O feu ya kia ko hai me ko ko ki fa ki fare ko ni o to fa fo ki mai ai ka ko tre ka me ko ki ho pa to nga ko ya pe sia ko me ko ke de pro kala bana ko ki affordable housing sia pe ko ta pan ka re ko me ke ha pito e mal ko ngai fare ko no ke ta no ke ka mo ya he me ko ke osnele ho no fai. Paku transia ka ato mai mea o ai pehe malu pe po kalama ta ke whai ai e ngāu. Ko ngahi tau mai koi ki mua, na ia ngahi palo mesi bakai ki lava ia whakapata. Kore mua ke tuko i malanga i wawunga, kai tāri mai pe hai mea nei toi whakafoki ai e langa i whare. Koi mwhai whehu i pe ia. O te toi malanga koe, na iskamata pe langa i tabankare ki mua. Ai me pe koe tāri e koe pe ko hai mea nei hoko ki whangi whamiri koe. Ai koe mea koe hoko koe wala tu ko o sio ki he ke polkalama ta e mau hono ai. Koe uhinga ai. Tea, o tai utoa ni e whafofonga. Koe kontureki koe na o saini pa au lotonga langa. Matokanga matol whafofonga ki tai ofa koe ke whai. O kai ke alo whaka osi e whare koe na to tonu ke osi. Ia koe tala mai tai mau. Wha ose whaki whare koe ka kai unau tari mai hi whafo. Ke huki a whare, ke nau nofo ai. O ko tuio koe ke tonu o whakamatala o e lotonga o e maukau ngāwe o whakahoko e savea ke ngai whare koe ne te ke whia mau whapofa e tonu pare mea ke sio ke he tāko mau. Tera wa peo tuku hake peia he ni kohi ke lawa ke tāsi. Kamo wia ia pa ke ripoti mai ka koe hinga ni koe tālatu he koe e container e uaono, fui whare uaono.
O stutun kabineti fafok mai mamoto. Ke hokata ke polkalama. Ko le bua ki he tongan pare bia ke tali mai feui ko fangi fare ko ke langa pe tonga langa ko ke ai ko fafok ko container ko me ke he au pitoia. Pero vi ya pe mo ne container. Ko me pe polkalama mo feui mai ko tapan kare ka gosto. Ko ton pare bia mo hanga lo hanga mari na me ki mo. Se ko ke ne to nga. Kai ko mo oni pe ni ko o atu he ko no anga fangi fare ko mo ni tali mai ko feui ya tu hai fare ko ke ho ko atu no langa. Ko feui ya. Kai ke ka o mai kotokotoa ke fokotu taha he na e movete. Pa ko mea ko na mo fai ko me ka contract ana ke ma opo. Pa hanga lewa he potu ngawe o fenga ke whakahoko ngawe ke o sea. Ka pa ko ke ma opo ko tu reki. Ko me to oi, ha me ku fuahi ai ka kai masiva e fonua. Sa me fuahi ka kai masiva e fonua he me la no ko. E alwe po ai ka kai e fonua ke mau inga pe Afrika ua ki ke te ko to on pare ni. E fika ka mau he kai ke mau inga ia he ka kai fonua. Na ke ia. Os mahino feui tau tapiva. E tun pai mia mea mai ki e feui. Ko alan ko ni ke ulat whaka mau po ai mea ko pehe tai mau. Ko ka kontrakta ko na ngai ki ai. Ko nang tu na ngai ki ai pa kuongo he po ngai ko ke mau ai ko mea ko hokot ki ai. Ko ave pehe mo ni ka ngai ke whaka singa hilanga. Ka ko stok ha ke ko ngai container ko ke fa ke ngai ko ni ke whakakato mo me tano ke. Ko men ko tatu ko container wa ono. Una pe la wa te fa ko na ave na container ko ave pe ni o ka topa ta kuosi. Ke whakafoki mai he kutangi e kakai kona koe whakamatala ka hawhale. Lau mai ko hingoa e ton pare me. Ko mea mo kau katoa. Ka pau te ulau atu. Koe ka kau katoa. Koe se, koe mea ko me hoko toa luka e ka tau whewe o koa kuia. E kai malanga pe ton pare mea o skoto e tau tai me o tani. Ne mai tonga taptol mo whewe. Palo amito se. Koe whewe lagi peke ton pare mea. When I for a project, you go and I will bathroom, go there, ha toilet, ring, albo flush. But toilet, then if you go see, don't bury me. Sia na mo koe kutari e na mo tuwhai wangea pa osia. Kalo. Aku toe koe ko irisia ko office bebe na ave ki fe. Koe tu koe ni ko toe koe fai tafi wangea fo. Ko project anu sila. Ai ko henge mau kore fo. Ai lo bea ko nga na mau oso se di di meni. Ai henge mau kore fo fa ngea. Ko wangea wena ku toe tafi sai ko nga bige tofu ai mo to mo. Ai ko fo fa ngea ko ni de mau tu. Ko be se ko fe ya ke. Ke hospitalia to fe ke. Bueno que tama wangea. Koia, pa toi whangea ke kore mai, o koe parupare mai moto hapai ki ave sanitation ki ai. E ku ahi koe ki ai, tatau pe ko e o visa e business e pure nga se. Ko fe uia o kwa ka tare kita ngai business e pure nga. Ka to mui e tai te o ko. Me mai mista. Ko e se ko contract ko kau business ai kau wate ko business e pureanga na expire ya a hoaval o February ai ko tari ko ikai ko uhi ko pale ma kon fe cookie na o hake he no pere e wa o fai eva he pot nga we review ai se e to fa ma popo mai nga we ko ya ki we ka hause ya ai ko kia tari ki tai tai ni ko ye ai ko kia tari kita me mai mista oye sea oye ai pe fa ho ka pe mista ko ta hawa asmai ai pau ke ka tari kita tolu ke he fitu e he business ko to apureanga sea mahino au pito pe ka ko ha issue ya ai ko to bleva tai ni ai o lele ai ka business ko ne pureanga ta e ia sea ko tau pare ma ko ni ke fa o se o foto at ki te ke meu mai ko ka ta ya o ya de fiu ya to ai ko fiu to o business ko ne lulu tai ko business a hai business for a hai a tonga ba mo retirement fund tonga ka men mo retirement fund apa di mai no equity de ke lo e fe ko na ai business ya tonga mo retirement fund ka ko business ya pureanga ek mista ki ka ko fe hui ya ki pureanga ada ka yo malo e mista o minister ka ba de ba fe tong mai ko fe hui ko hopa ko ki he wa asile he kuputa no e minister pa di mi ambe ki ai ngai ba fai o poate
Mahino ni tadi o kai. Saya dia ke tole be ai. O kore ki he ke ne tuku mai e fai nga mari ko mau tole no mau fale le pulanga. Ko mau wakai ko te hange ke ko wakai ke ta mau o fale le business a pulanga. Oi kuin he ka kai no no o fai putun go ya. Ko ga ke ngau ta fala. Project more hofru miliona project more 5 miliona. Ek bista e tok tuga to taimi ke tari ko ni te fa ko ni ai fa fonga to tap tolu ke fa. Ai ta no se asimbe mahino ni ko ga ka pot. Ye ngai business e pulanga. Ta no le o asimbe fatongia ngai pote. Te atu peta ke mau whakalere, whakalaka, liri, whakalahi, whabea ngā ue, whakasansan, ngai business ai pureanga. Koe whatongi ai au poate. Koe he tai niwi, koe kia ha poate. Koe hā rewa, ai tū rewa he tai niwi whaka. Kai ki uwhi eke whakalau, e ka pai, lea mai eke sea, koe ki tonu ki tau ai whakalau. Koe requirement, ai ngahi business ai pureanga, pau ke nau whakahumai, ki he shareholder, ai business plan. Mea ui koe business plan. Mea koe ne kai ke whai he pureanga koe. Kohono implement e business plan koe iau, implement dia he public in a price. Apa me te mea hifo ke ilo i koe whatongia, o ngahi poate kohono oversight. Asi le rei pe i hena he kuunga, o public in a price. Te toi tuku atu mini te oke whao se whiui, hau eki ku tutun tau taimi ki ta marlo. Ai hoi tau mua koe o i lao, ke mea ai, o whatongia, pa ke mea ai o tai whakalao e tai nim, e whakalere koe o i ngahi business e pureanga. Pa hangia kou la ne nai, te whalohea ki e whare, hangia koe nau pehe, nei right offu. Mea peke he pare mea, ko mista paanga. E ke peki ai, koe i whi mai ke mai heni. Ko ngā ke whi maari e holoto. Malo se. Mea mai Minister Policeman. Sea. Koe whakamatala ina e mai Minister Paanga. Kaulau at pe. Koe right off e pesete uanima. Oe City SAT. Whiunga ai Paanga koe amo e Paanga e taha poini 1 miliona. Minus a right off a cost of following. Whiunga mo e 4.5 miliona. Tāna ki a 1 miliona. Right off we OC cents. Pesete wanima OC cents 1.5 miliona. Minus right off cost of following. 5.4 miliona. Koe 4 miliona e sea. Koe right off wen he pureanga ko osi ka okutahe kakai e no e ki sea ina. Sea, anga fefe. Tunga pena ne mai tuaki. Me ape ki alo e saka fa fa le rea tupe. Ko pesete wanima na ito o hange bo na ane nai ko hinga ko tifek pe nga to no hinga hilanga na fai. O mahino ko tu tau spe mahino ape ai. Panai to wanima pe ko to pe ni ata mo pe au mo sia susilia tungi colnate pe te natali ai foi ofa ko ya. Mea i peta ko toa nei mea ke konferenisi, ei alea ien. Ko e sea. Whau nau ki hoko pe nau tala noa kia. Ko tūngai ni toi loloto ange sea. Tūngai ni toi loloto ange. Osi pe e nau tari sea. Osi pe, straight away. To tongi he CTA se te 5.5 miliona. Straight away. Ta koe wai pe sirinia sea. Koe te nau hardshipi nau tō. Koe kakai au hardshipi. Koe osi sen, osi pe nau oange foi ofa koe ni, totongi he osi sen fe ono, poi noa 5 miliona. Kai nau hachi, cash on the bank ia. O le tuaki e ka kai te he koe ke nau heni. Poi ni sea. Kai tu peke tali atu ke maka ne mahi noi, ai fou ngako whai ke ngawe. Ten kou whaha lea. O whakatupu huu sea. Whakatupu huu. Tuko huu e. Whakatupu huu e. Ko hana uhinga ta koe na ia ek misa os mahina tari tau hoka ki whehu ia tō tapuaki. Ale mea koe tuaki kou ton peke tari. E ko ngau ne pehe ne tuaki e ngo kau taha koe pehe kuana mea kaka. Na e ale a, ko ngake nā naua. O kou o ki ko taimi ke whaha mo ti peiti. Whehui koe ni na whapaton ki a koe whetona e mista
Ka koe uhi ke whehui e tonga taptolu ki e pare mea ko hiko i oku Mr. Panga. Te tuan whakamari ke Mr. Panga ke mea mai. Tamu e sea behe ke hoi ke wharearea. Koe peseti koe ne fitu nima ko ostotongi mai ea e city asset mo e kaset. Ko ostotongi mea ko whaidea mea mau. Malo pito pare mia ko mahino ai mea kon nai fai ke ai. Ai ta noa ko ni. Ai fi mea aki kon mo mi sa. Malo se ma fa ma dia. Tonga tapolaki. Tape mo sea, tape mo Brinis Kalauni, behe ki e wharearea tonga. Sea ko ulak whehui, whakatolo watu pe ki he tam Brinis Kalauni, ko ulak whehui ki he eik minista Potungau ki muri, behe ki he kautau ene a fio. Sea, i Novema, tau gosi na aki whekau e motuani, ke ulere atu o kau i he convention i na e whai, whekau aki pia mohono ta ofi whakamamani lahi ko ia, hono ngāwe aki e maina koe ni. Len main ko na ngāwe ko he tau moe mea. Hono uhi ngāo makatuunga, i he mau lahi ku hoko i he ngai whanua lahi na anau mo ua he tau. Nai mahino he rea atu ai motuani, koe whanua e tolu he Pasifiki, na e te eki ke nau whakamooni i he tarite ko ia, ai aki hono ta ofi. Kono ngahi, ta ofi, o te ngawe aki, ta ofi mohono whau, ta ofi mohano whe ave aki holo. Pea ko o kukau a tongani, pea moiongo whanua ke hepe e ua i he Pasifiki, i he ngahi whanua e tolu, o te kiai ke nau whakamooni i he tarite ko ia. Ai ako tarite ia i he tautaha hiwa fitu, i Ottawa, pea gui peia ki ai i Ottawa Convention. O kuasi mahino na e whai ai ngahi whakotu umai ki he ngahi pure anga tu peia ki mua au pito, mo e whakaamu, ke whakamooni mua a tongani i he tarite ko ia. Pea ukulolotonga iai ai ongo ai office ampastoa i tongani, kai pehe ki he hai komisiona, o kunau whakahoha asi e nau tolu ai motuani, ke whai atu mua hawhenga ki he pure anga, kai tau te whito ki he ongo potu ngāue e ki koini o e ki ministai ai tam Brinis Kalauni, he kona ua. Whakataha pea moe office atenseniare o kunau mau e mawhai, ki hono teu i oe ngāue, ke toki whakahoko ia, ki he mau mawhai lahi koe ki hano, ki hatarite, pe ko hano whakangofua, ke tau whakamooni i hatarite whakamaha pure anga. Koi a koe whakahoha ape ke eik minista, ke tama Brinis Kalauni, o kuiai e whakaamu ia. Ai organisation ni, koe ni ka pehe ki he nau waa unity u nau whai e ngāwe, implementation support unit, ai konversio na a u ki ti se mai tau ni, he e whai mo i konversio ta tau wai, whai ia i siniwa, ka whakahoko, ai whatongia ko ia he pure anga siapani. Pea mue nau whakaamu pe na a upe ki ti sema, pe ki mu ai ti sema, kua whakamooni, ai pure anga tonga i he tarite ko ia. Pea koe whehui ia sea, ki he eik minista, ka koe tam Brinis Kalauni, whekau aki pea moe ngā aue, ai pure anga ki he tarite ko ini. O te aipeo, e kei hoka tupe, mga whehui ke he ia ki he ho eik minista ke he sea, maro. Mea mai minista ki muri. I sea, i pare mea, o hoi ki, me mi pai whare. Ko tui pe, e lava pe, o hangi o ke mea i hope ke whai whengo ngoi mo kau tau. Ka ku iloi poku ke ke mong ngau ea ke, ngai nau ko ni, pia te ho ke whengo ngoi e punngau ki muri mo e. Wā, tarite kona atensiniare, ave ke komiti lao ai whakato ni. Kono, ko tui pe lawa ka kato aia e la lava pe o whamoni i tisema. Malo. Se a koe whiu i hono ua ke eiki minista koe ai mia. O ku ngari mahino ai pe o whakapapau, he koe wike kua o si,
na mau kau atu he whiri lakanga e Palestini ko e Tasanok. Pena e mau e whiri lakanga ko ia, ko e taha e ngahi mea o tokanga ki ai ai Tasanok. Pe o mahino ai pe e minista a e tau teu ki he spoti ko e Pasifiki he wanoa tau taha. Me Mike Minister Mia. Fatapatu exer. Tapot tamsipilis kalau ni ka mai ho fale e kini ka e fatatari ki e feu ia atonga tapulua ki. Ko e ne tali foki he tau ko si ke fai i tongani a sport ko e wanoa tau taha. Ko mea koka kia e kabineti e tutuni mai ke fine motuani mo e potunga awe ke mauangi e whakotu ki he sipoti. Pako ia exea ka maafale e kini o mau ngā ue ki ai ki whakamaa opo ai ngahi ngā ue e whai ko ai paanga e whai ake ngā ue koe ni me ngai sipoti mea ngā ue pau mau whai ngā ue ki ai koe tali ia whamorimore at malo. Sia, he supplement ke. Me Mike no pe hapai. Ame fei dona e sepa tap mo e hoi ke tamrinisi me hoi ke whai lea tonga. Malo pito famalo ke fil ko ni pe mo famalo ke nista ke tar ki ngau fai. Pe mai no pe ke ko to konya pe ki pura ngai me mai no pe fa ho pe ngai ngau ngai fo to fai. Ka ko va ha time ko ni spoti ki to taha ko taula. Pe me ko pure anga e tolu. Te nau he whakahau te whi ha time ko ni. Kai whakahoko pe, ai ngai ngā ue whakowhai, whatutu ngai mea ko ia, ka matat ko ni. Ka kwangai ko whi ka pau o kuia i ha whakotu ke tari, pe toi riri ue mea ko ni ke o te whai, hange ko ni he kuohiri, ko kore atu ke puranga ko ni ke nau to ki po e tolo atu ke te toe he pureanga he rausinga tau ni, mo toi pureanga pa to whai spoti. Fai pe ngai whakotutu ia ko ngai mea ke whai wala whai atu koe ni. Ka koha foi tutu ni mahuinga e kuhange o ku kisatara holo e hange o kutu ia ke whakakaukau i pe whai pe kai ke toi kanseri han ko i mua. Ka koha tutu ni mahuinga pe he, o tui koe ke tom ke whai pureanga koe ni. Ki tuku atu he toi pureanga ia e ua pa tau whai spoti. Pureanga koe ni e whili koe ni o katopa pe ko novema, toi pureanga he uahiwa pe tau whai he tau taha. Koe ki tokon pe ke whakatoka ngai pe. Malo se. Sia e hoka te pehu i te ke. Me mai tau tapuaki. Nai tō koe mo ftengi, pia nai ai polo kalama e eik minista mo ui, kore mai ki tō ngani mo kau whakafofonga wharearea mo ngahi wāhenga, ke hiko i bebe. Sea, koe osi pe e polo kalama o hiko atoka tapuaki. Tana mua nau tōru, ko toki o ngau e aki au e mau paanga koe ni sea o buke, o mai koe ni me wharearea. Tok whanongo au, o kuia e sirini ke lava ke mau rifanti, ai paanga koe na hiko ake bebe. Ko eke e ia. Kono inga, kai whakahu atu e mau kore ko ia. Pea hoka tu pehe e minista ki he mo ui. Mahino uiai a ene polo kalama, ane ui koe he e minista atu ki mua koe super clinic. O kutu ui tataka motonga kolovai, pea koe ni ko kolomotu aeni e kau mo ia ai. O ka pau pe ia hane, mea whakamatala ki he super kliniki, pia moe polo kalama ko ia. Ai mo amanaki ke langa i kolomotua, malo. Ik mis dat mooi. Whamalola hea tua pito tōna tapulua ki hono hiko e wewe o tau kolo. Mahalo au pito ho taki mua moe, koe good leadership ia, o te taria ke kore atu, raki ai pe ia. He koe mea ai au kai tokolahi a tengi tōna tapulua ki pa ko whamalo ta paspasi. O ku ia ai pe ai ka pau fuwhainga ta ia au pito tōna tapulua ki pa mo whetu tak me ke te kon paremia e paanga emergency fund koe pure ki ai e lava pe ke whengai ke refund atu. Ka koutou tu maari e pea tonga tapu uluaki. He koe mea ia koe tau
o tau veke whai ai e ngā ue koe lava re rei ho tau whatungia pe e tau toru e tō tapulua ki mālo au pito whawhawhonga wharearea. Koe whikau aki koe pa mo e kliniki, hangepe koe ana e whai ane a whina ku kore ki e tokon paremia, ke o mai ha ongo ki i whale, i he whale koni koe ku lolotonga tuwha holo ke whai ake ngahi ngā ue prea ngā pia mo awe ki e kakai o whonua nau fuwhie maua pito. Ke whai mea ia ngā ue ki he health center koe tonga tapulua ki. Ko hangepe koku mou mea i, koe reproductive health clinic na e rere me he tonga tapulua ki i sopu. Kana e kau ia he laine mua koe o mau i he hunga tonga hunga haapai. Pea ku osi, mau osi paheke ki toi whafoki ke ko ngā api ko ia. Osi ngā ue mai e whafonga kakai o tonga tapulua ki o mau ai ko ngā api ke langa ki ai health center. Ka koe mahino koe ki whimotu ani o mau muwat o whai ai tokanga po ngā mo ui. Ke toka ngai ai NCD pe koe ngai mahake o kai ke pipihi pa ko mea nai kore ai ki he whafofonga ki he tokon paremia ki o mai ke ua ke lava pe reproductive health clinic o lele me kolomotua pa toi lava pe mo e toka ngai e NCD ke aluhifo pe ai ka inga o kolomotua o sivi ki nau toru pe nau mau e suka tot mahalunga mau nau fuma mafa ke whengai ke a koi he kau ngāue koe te nau ngāue atu ki he ngā kliniko e ni, ai kakai pe ki he tō onga mo ui. Ko mea koe ki he super clinic o whai pe ngahi talatala noa ki ai, koe mahino koe ki te au ko mua, ku os whapapau ia pa ukulolo tonga lere ngāue koe ia, o kutuai e ngāue, o si ai hono paanga ona pa koe whakaamu koe ke osi a mua, ku lava ai e talatala, lava i mo ukilinik makehe, lava i sivi kete reproductive health, koe whaata, ultrasound, toto, nifo, mata, teringa, mini hospital, but no patients. Koe admission pehe ke lava o whai i mua. Ai o ku ngawe whatahen pa mo e tifet, ko whakalere ia. O koe pe whakaamu, e toi tokoni mai ai pureanga ke o mai hasirin lahiange ke whakarerei ai toenga. Ik mistak toi o sekoni tānima. Koe, mea kona eke mai e he tongatapu uloa ki te uwhi ngā lahi ki ai, ka o whaipe ngau ki ai. Malo pito. Malo, sea, te hoka te whihu. Osi o taim whihu i koe toi tau mi te tānima whima ke whakakato ni ihi koe nā kore whihu i. E peke tari ate ne whihu i. Whamawau te koe ke minista mo i e kliniki koe nā. Mea mai tōna paramia mi te taha. Mi te taha. Oke sea koe mea koe ki he uraki ki he whanki whale. E lama peia o atu. Koe mea koe hoko ko whanki whale koe koe forumu koe o atu koe ke whai ake ho mō. Ai koe whare ni manoa o talanoa nei. Ko mea ko haki ai. O anta ko si whakatau e whare e whanoa. Nā tōn ke o te mō whai pehe ki ngai whare, nā ke mai ke whakatau ka tū ke whai ke whatongia koe ni. O ku toe o nonoa i popua, o skore hei pare mea ke whakafok mai ke whai ke ngā koe. O ku lahi ngai kliniki koe no whanga piskoa, koe ngahi kuata ke whetongi, e whetonga ngai whare koe ni. Ka komuanga mo tō whakatau toi no ai e whika. Ka te whakaukau peke mea tō angā tonga tapurua ki, ka pau e whainga maari te tōki hanga o atu haungi whare. Ka koe whonga peke o whai tohi mai. O e whakapi au whai tohi mai ki koe whonga e. Ko hono wako e mea koe ki to tongi hiko veve io. O mai hiko hina anau se aho e mi sa mo i a hiko veve koe ki he tengi. O ki lere pe tengi. Ka mai ho pila ke to tongi e emergency fund koe. Roit misa. E no pere papa. Mai e toa ki e toan pare mea. Koe tuo, mahanai tuo hongo fulu e mea ki e whareni, e gurea ki e whareni. Ai whare e whanoa e whakatau atu. Tonga taptolu, koe taim whihu i en. Ok, malo, nai peke a kia whihu i hoko, e no pere papa. Pito, sea, ko whanga te taramaru kakap o whare. Ko whiu pēko ke minista mo i he
mea nai toka nge wheu i e tonga tapu kaura. Pea ku kei mui ai kliniki ko di sopu he ko mea ofa e lo tari. Ku rau kei sap ngau fund ai foi project ko ia e nai ko kliniki ko i sopu ai nu mau nai fund he lo tari. Ku mui e pe e ui ngai kere ki kliniki. Sea o kei tu be ai whare ia ko ia ka ukai ki to ngā ue aki. Ko os mahino kliniki ia e unu ki loto whanua. Ai e tu be he malai wa inga halano e kliniki fo ou. Ko i kliniki ko konga api. O i kliniki o ku me os pai pe ai fe me akia mo pure anga na to o si pia pehe ki no whakaha ki he api ako. Ke chima esa kolomotua ke nau ngau e mai aki. O tika ki maua matolo to e ala ki he whare o ku kei tu be ia ai. Sea ko wheu ia kuia pe ki hoko atu ai tokoni ai lo tari na le whakatau mu ai kliniki sopu pe lava ke kei hoko atu ai pe uinga ko kliniki ke minista na uiane. Malo o te fuwhai ka maari e o he kai ki ta ofia ka hoko atu ki he langa i kliniki fo ou. Oi, whamanata atu ke wheu ki he hoi minista. Mea mai minista moi. Na aku mau pena ia e nau tokon ki mua, ka koe osi ko koe ai hunga tonga hunga apai. Pea na nau fie mau ki whai ha tokoni kana e te keke mau a pot ngau mo ui. Ko mau tok mau en malo. Mea mai no pena e wa. Tama mo e feituna eksea, tama mo ki tama inisika ma e o me pa e whare rea eksea. Ko re whehu ko a goku whaika hoa eksea ki whehu ki pare mea po ko e ki mistapa anga. A pa anga whakafoi uru koe po ko TPT koe a whanua i he ahoni. O whakatatau ki he mawha koe e te tongkoroa. Te koe haha, e na hono tuunga koe pa anga whanua whanua, e vai koe tau sirini, mo ne mālohi, ke uhi, ko mea whaika hoa koe mawha koe e te tongkoroa, ke kakai e whanua, ko mea koe e kai po ko hapa anga whakoi uru. Pe e lava he kakai e whanua, o turi, ke te tongkoroa koe o e ahoni. Ko mea koe whai po koe haa paanga whakawhoi uru koe e whanua whakaluk fua. Koe GDP e sea. Ke uhi, pe ulawa ke whai ha ngā ue, he koe tui koe mo tuani o fu mamawhai te tongkoloa, o whakatatau, ke hanga koe mo anga paanga koe whakaluk fua e whanua sea. Koe whiui pe ke minister paanga, ke tari mai ka uhi, he tonu ke te eha mea whakaukau ki ai. Pe ha ngā ue e whare lea ala whai, ke fu mama fa be ko ko la o whakatatau ke panga fa voi urusia. Malo. E pare mia e mista panga. Ka me sia ke hoi kama ko ka wharearea. Sia ko hoi ulu ko tai mini ko lahi ko loa ko ngā he fo nuan fa ma ke finga mo ta bilion. Ai fo tau ta kilo ai ta man to ta. Ka ko avarisi fo ke ni. Ai avarisi ko ni to ta man no ai to ta. I he fika ko ni ka feto a pe fo ke ngā me ko ya. Ai ko tunga ko tanak mai ko paanga ko me he ave ko kimu e tau ko fua fo ne fa mo re ko tanak mai paanga ko o ku ha me mori ai to ki tak ka ke ha ke afika ko ni sai ko me fo ku fai kai ai to kanga ke lave to tongi ko hiki to tongi ko loa e fo ko fehu i fo ko ha u hinga o hiki to tongi ko loa la bi fo ngai mea ko tu ko la hi ko ta ngai mea o ku hoko ta mi hange ko to tai. Ko tu ta mini usisi ai ka ko o mai o fatau ko market ai fai fenga bura ngai i fa lah mai o ka ko to ta ko ke lah o ha ai lah ko ai ka o mau ko ke lava to hifo ai to tongi i ta fa ko ia ko fai fo pa nga o ta fa ko ni ai potunga ko ni ki he MFET ngai potunga ko ni fa economica pero fa kai angen na fu hiki ai mahu inga ko tupu te fai mo fa ngai ki ai. E koe mea lahi e koe he taimini, no mahino ka koe ni koe whanua ni lahi uha he taimini. E nei kau mo ia i he aula e futotongi e kumala mo ngahi koloa whawhalo whanua. Kau hange ka mata ki lahi mai to kai he taimini ki he ke mei ne ngaku mea kau lava tu hifo. Aia koe ngahi mea ku hoko. Kau whaipe mo e toka ngai ko uhi ki he mahu inga koe paanga. Uhi koe bifo ko uhi koe ta hukoloa mei muri, ta mu vai to sirine to ki kakea. Ka koe ngahi mea ko toa ni. Sai ko hara vai mea e whai, ko tui koe mea la whai, lawa tau koe ngō e whingai pē, ngō e ia whai whingat koe ki lawa o mau pē tangata tataha ngau ea ke kere ko hiki lava pēa whai ngai ngā koe ia, koe ni ko moe kai ngataka pa whangi mor man,
Pe fasisi e whakawhalala koe kimuri. Ko tu e lahi pe ngai mea te tau lava i hen. Ka koe mga project pe tau whinga ea. Ka koe tūkunga ai. Ko hiki koe ko loa he ngai mea koe ni ko tu maho inga koe toi whoki pe o ngā ue i mea te tau lava he ni. Pe tok pe heki. Ka koe ngahi mea ko hope taimini. Pa me tū ngai ai. O tū ngā koe lahi koe pa anga tau whakafui tui tui. Whakaluku whase mal. Exia. Ko ku whanau koe ke mea koe mi tā panga le pe ku pe me ke panga whawui uru panga taha mana. Ko whehu i koe ki ai. Ka pau te tau whehu hi a ahoni pe koe hae te whitoi mawanga mōi e kakai whanua. Ane awhi na i ai. Tau pehe koe mataka pa mosi ai me. Mawanga mōi e kakai koe whanua. Ka pau te tau whehu hi a ahoni ko hae mawanga po ui koe a kaka e whanua whakaluk fua. E kutau tānoa tātolu i he whika. Maarunga e whika aia, ke mea koe mawanga mōi koe a kaka e whanua. Ka koe whihui koe ke he minister paanga. Ko hae whenga ue aki ke whakafoki mai ke aha mea tuku pau. Ke tau pehe o hangia koe ia, na tokanga ke ai ngō ue i ngai aho kōhiri. Koe ahoni, ka pai whehu i ke pure anga, ko hae mawanga mōi e kakai e whanua e ahoni. O tokoni he pure anga. Ko whehu i ia. Ko hae tokoni, o whai he pure anga ke kau ngō ue. Koni o mai koe, tokoni he tau tai. Peset sisi pe tau tai ia. Ka kurahi a whitu uia ki whai e mea koe. Ko peset i lai taha whehu koe ahoni, ko hae mawanga mōi e kakai koni tau pehe koe ngō ue. Ke whaia whengau ea ka pure anga mo ki nao tōru. Ke uhi ke lawa e kakai, o na whok mao, ia whahinga ngōue, o lawa whakatau atu. Pe hau nia ui kai, ko whakamāketi pe e kakai, pe koe uta pe e kakai. Ko whehu i ia sea. Ko taha mana ko, pe mai koe ai ka panga whawhoi uru e sea. Ka ki utu iau e. E mau he wheitu, pa whika e whalu fua, ka koe kau masi vai au tuihu e loto ai. Ko whehu ia. Mea mai ki Mr. Panga, e pare mea. Ia, tapu me sea ko hi ko pea ufanga pe whatapu mo e au ke wharearea. Ko ia. E ko whika whako ni ko whika ni ko whate whito ni e no whika i ko GDP. E ko loko ngahi tonga ni ka kai ke o whakafufua koe ke kau he ni ai ko loa e ko ma ko ki ma whakatau he market. E ko whakafufua pe ne ko loa o mai ko ke market. E ka pau te kau he ni ngahi me aia. Hange koe uta mo ngai mea koe ke kau he mea koe ni e toi alo ke whika. Kai ke ka koe whika afu kien. Ka koe whehui ianga ha whewhe ha mea ke toi lawa ai, ke toi whangalahi ai tō ngā mō i koe ai whaekonomika, ai koe mea lahi pe whok, ai koe ngā ue ai whono, koe tui ka pau te mō mea ke, koe kere kere tai miru lahi ange ne wāo au ufanga e whatapu. Ako tui lahi pe ngai whenga pure ngā e te paanga na e whoke pange whakalaka, ke whaha toko ni mea ka ai ka kai whanua, o ki tō he taimin. Ka te mau mai he pachet ka hako, a pange whakalahi ko hike lava, o tokoni whakapanga ia. Koe ke ngā ue koe. Maro e pare mea. Mahino e tari whehui. Mea mai whawhonga whawatau no? Tap mo e whitu nai sea tam mo e tam predistin hoi meri pai whare. Sea koe whehui koe, whehui ke English ta ako ka koe e lape e pare mea tari mai. Koe makatulu ngā pen sea koe ngahi polokalama mga whakotutu na e whaihono o hake i he mitia. O whikau aki pia moe ngahi whakotutu e potunga oe ako kaku toi hoko pihe ahoni o toi liriu. Koe matunga whehui sea koe tohi tangi ai wahenga o au taha ono pe ki taha nima moe ngahi wahenga kau whafonga koe ni. Whikau aki moe totongi ako. Kaku mau kei tatari e tohi tangi koe he kono uingana e talaki foki e taofi e kai pongpong ko e ngahi ako. Pea koe ni utoi liriu mai pea o kei whakahoko. Pea kau atu ki ai pea moe ako nofo mau kona e koristonga o utoi liriu pea a hoko atu. Ka koe tāri na whawhai ku whakaho mai mau toi tangi a mau tolu. Ka mahino e utoi liriu utoi taofi pea utoi foki peke he mea motua. Koe whehui e paremia pea kei hoko atu pe totongi ako koe me he fomu tolu. Ke he fomu ni mao hange koe liriu koe ni me fotutu na anga mahen mai aki e kai ke totong. He ka pau ko mahino e te lama liriu pe ta ofia pe holo muia e mau ngahi toi tangi a mau tolu o amana ke whakahu atu.
Ko nga be ko fa fe u la be mo to ane taimi ka to kitari fo ke to apule lu ka hau e taimi fe hui. Ka nga mau nga hito itangi ma to ko si mau. Na hu atu ia ko to e fa haliriu. He mariu riu e fo tu nga e me e ua ko na ma os fa non ki ai. O hange ko e kai pompong e fa na u to fa fo pe ho ko ko e akono mau e kuristonga u ke ho ko pe. Ko e pe ke fa papau ka kai pa ho ko pe mau nga hito itangi. He ko e loto e ka kai mau fa fo nga i mau nga i va nga malosia. Ik mis daar. Ik doe bij mij. Maar ook daar je doet bij veel in vader. Ik wil meer kan kai pongpongi. Nee, hij report me meer hij op kan niet. Kon meer kan wang van nou ke tau. Ko serial expire ni in to pe ke meer. Ko mori mo me na mai ke sai. Po pe ke tu ku ga o pe ka fa ko mai lesi mo me pe ke ma o fa nou. Po fi ma pe ngai ma tu ai ke tu kwang no fa tonge na to ko fa fa ngai na fa nou ke fai pe. Porque o hinga ia o tu kuai he ko hika tu se ki ka. Porque lo bo va hinga fe, malo e o be ya to bare mi ka ba wa hinga ba to li ne si sai be ai ka re pi mo. Fui a pe. Ka ki ke nga fa ka lu ku fu be he ba ke fe ke o to ai. Ko me ia ko to nga ma mai pe ko hinga ko tu kuai ka tu ko se ni tia ko ke fa ya ke tau nga ko tan ko tau hala ko me ma hinga mo to. Ko konga ko ni fika wa ki pa mo fe hu ia ko to tong ya ko. Na kai pika tai me tai totongi ai ako afana ko tau mo si na kai ka me pehe ke pehe na tai totongi hati na kai ke faka hoko me ai ko ya walo kai ka ore ka e form 1 mo form 2 to ko pare me ka una tai totongi ke form 1 ka ko ai ni ka me to lu ke ni ma ka ta un ha ke pe ki mo u te fa fa ha ko la he nga scholarship ya nga kalap kawatonga ko muri na to ko paanga mole ia I he tuku hau ai ke tau te hata to ai fatongia ko ia ko fatongia to ton pe ngai ma I he ako ko ka hau e fo ko me kan ta tolu to o ni ku fatokanga tu ki fati peti hen ik ton pai mia o te fai ai ka fa fonga tat mai pe fe hui ko pa ko se hui kan ke to hitangi ko mo e fa matala ko na to na fa ai ko ke fai ai to hitangi te mo nga fa ai pe ka kai ke ai ko fra metala ko ni u ai to tono ka kai ko na fa hoko ai ai to tang ko ni pe ko na fa mo di ulau ngeau ka o te ne hanga o fra si ai to o pa pe ke me ko to pe ka kai na ta loto ki ai pe wa me ka kai na loto ki ai kai fra apa e mo ai to tono ko ni ka kai e lau ngeau ko na o fa mo e to tang be ma henga ko e to pa mi to fe hu e ua ano noi mai ho tari ka ta ho kwatu ko se ko tari bene ko watu e na kai pige fa to tongia ko po ko ke su ki point ni ko to tangi po ko fa matal bene ko mau ne fa hinga ni fa ai ke na fa mo ne to tangi o fe pa ke mo ko su to ne e na ta na to ke yang ho na lo mari mo na lo to ke fa na me ka ko tu ko alu ko ki mo ai to ton ta fa ka ko ngai me ke hen o ko to ka mai ATP ki tongan tau ai ke malu ange kau vai me kau fai na ta ia mo na to tu la vengo fua ko fa na ia ku fatongia bia ngai matua ke na fai to tongia ko pa to ko ni to tongia ta ia ko fa ni ta vengo ta ma na senti pa mo to ko ni mo to mo ngai vai nga ke to tongia ko fa se ko hinga fe hu I he ku to la he fa na wa ko to tong he mo tuani ho ma wa hinga ko hinga fe hu pe mo ka kai ko ni u ia na to ton tari mai pe io pe kai ga o te ne tu hi fo ia ka kai fo noa o ge na to tonu mo na loto ke na tangi o ke pese ke te au me a to afata ta mo ni fie ma o ke ka kai ko mai no pe ho fe hu ia ko pa ko tari no mai me ton pe mi pe fa fe mari pe kai ko tari me ik mista ki ako fe hu no ko me to ta pa me mai malo se tap mo e si kala ni pe ki o me pe pa fare va be fe ke se ko o fe pega que ek ton bare mia na mia fu ki tapu hia e ne press release to ta we fi pe o se tapu hia e to ho ko tu tapu hia e ku tu ya tu nga fa tu ta ma ke pe ka ke te fi ma o ma wa nga ke tu tapu hia wa se ko malo ki ek bare mia e la nga fa hala fa ka ma ta uni se ko fe pega ke ek bare mia pe e la va ke na to e tala no me matu a ko na to hana ko na to ko elera ke hala e ku futoka ngala ha pito ya matua ya ko ni sia na han mai ko nga ko ke mahino ya kana tolo e halfa ka ka ko ni ka ko silia re fo ke me ya langa pe de na to la va tu ki ai o tala no me matua fola ha ko ni kon fa muy besia ki he ik mista polisi na me mare nai na e
expire e contract ki goni kau poate. Kini whakamahino mai bena expire bena terminate. Malo se. E tōng pāmia. Se koe me koni ki tapu eko whamaro no hake, koe tari ki he whehui o koe manawasi ia. Ko awho koe regulate au ki he veve. Koe koe tahenga ana whae maina koe si koe aahi ki tau ringa ngā veve. Koe ne tuu koe ku whonu koe whoi loke tolu. Pau hau e ATP o ai mo whoi loke taha ke whaa aki. Pau koe rewa kau taha e whaa o ku nau o si whentak mai ke pureanga ke nau whai recycling. Ke whakasisi ave veve ki he ke tuku. Sia koe mea nau whatongai au ia ku fuoloha no furi ake a tapuhia ia he potunga koe ke meiteki. Kai ki wha ahi ke heko hiko regulator ki he veve ke whahau ke. Poko koe atu sea o koe mau hoko ahe koe no whae sivi e vai. Whatung tamaki koe ngai kolo kon tonga walu tu takai. Koe mea koe ku mahino mai me ATP te nau hanga o mono e tonga tapu walu. E o mai kau engineer ke sio koe mofi ke koe ni o mea koe ni o tui kune toe mau ilahi ange ngahi mohenga koe na koe liquid waste. Pea o ku whekau ke nau o mai nau palani ke tā tō noa ka hoko mai, koe hae mea hoko ki he veve, he kai ki tau toe maa tō ha tapuhia ta. Koe mea koe ni hoko koe recycling, o kau taha whaa koe ni o angi he ikpare mea incentive ke mai nau mea ngāwe ke whae ake. Tu o mea lega we whafokia ki tō pureanga koe haka uka mea ni hi kono whakauha. Mo tau sionga tai tō noa ka hoko mai, te tau whewhe e veve o tau whonuani. Pa koutu e tō tapu whalu koe mea nau whai ke malu i e kakai ho wāhenga, me he mau anga vai koe kui lalo. Pa he kouhi koe water treatment, koe i ai mau ia. Pa whai ngāwe lahi ake i whai mo whakakakato ai mea ia koe ia ke lava nei. Koe mea koni ki he hala whakakawa, nei e toki puna atu whoki aneu he kau tarekita me he Asian Development Bank. Ko mau maari e mea kotoa. Pea ko mea koni ki nai whihu ki ta whake kele, mau katoa pe me koe aku, o ku epe a timeline ke whae ngāwe, pea ku mau whenga pe i he potu ngāwe pa mo e pare mea, ke tauhi pe a timeline ko ia ke hao pe ku kamata ngāwe he time toton. Ko mea whaka a takai mo ngai mea ko ia ku mau sio ki ake ai ke tūlele, pa mo yongo ek no pere ko anau ai mo tawhaaki ko e half kau pa wako na kere, ai ko e rewa ngai halai ko access road. O ko whamalo ki he Asian Development Bank he nau o mai e pāng koe ni o tātāna ki mai whakataha mo e pāngke a mamani. Una kau ngā whai ai ngāwe koe ni ki te au tupu miliona o whimakenga. Pako te kosene mau whakataha o whakapau e hoko atu e project koe ni. Nā nau i heni he pō koe na ftoa e mofuike. Nau si o mata ki he whelele e kakai, kai ke hamea heke lele ki, hahaki, ki whetu marunga. Pako hono wa, o koe ekonomi kai uhau whata mo hana whakakau koe ni. Koe ngowe koe lahi tahahe. Koe takwa mata i o whetu. Koe timeline ni be toe, koe tau kau, tau hongofu ka hoko mai. Ala ngā hau whakakawa. Koe ne mahino pe koe ai ngawe koe ni o kutoe, he kai ke fu mama o me whakaha koe ni ahoni a taimi. Kai tō whakaha atu pe koe ngawe lahi pau ai ke pau au pito, kai tau tō kamata. O swai pe ngahi alelea negotiation, koe kau taha koe ngari o anke he tipi ngā koe ni, panga te au tupu miliona, koe fu pangalai pau whimau e ai ke malu au pito. Ka ko hono lelei tonga tapu walu, e inu ia ho wahenga. Mo i wahenga koe no tonga tapu hiwa mo hongo fulu. Koe kia kaunga kia eua. Ka ko ngawe lahi pe au ia mai ka kai whonua ke whingai ke lava mea koe. Tonga tapu e te ne inu e melie. Maro, koe toinga whihui ki e tari mai e knista ngahi kautaha ai pureanga. Oi. Koe ia, ui kai koe terminate, koe expire. Malo. Whihui whao si tonga tapona, me mai. Malo ta mo sea, tamo tama pirinisi, tap ki e whale no katoa. Koe minista e ua ka ko whe kamata pepe me he ki tohon pare mia, minista ki e moi, ai whehu i koe ni whekau ahi pia mo e ngā ue ki he ngahi platforms o mahino ka te au, nai ho ki mea ki ai ke ngahi sanitation projects o ku ta ofi pe ku osi, ko ku whangalawe pe aku ia ko uhi, e ne osi kamata ai ngā ue koe ni pe ku osi mau e ho o ofisi ai lisi pe me he
me he wahenga o i ngahi whale koe ni o ku whia mao au pito ke whaiha to koni ki ai. Ko e ku whehu i he tuunga koe ni e wawe nei ha hoko atu ai whakaosi o ngā ue koe ni ki ngai bathrooms ko uhi o ko tui o ku ke os mea i pehna atu mo ngahi la i ata o ngahi whale koe ni ko ngahi uha koe ni o ku whaka o whaapita ai ngahi ai kai ngā mo ngahi whamiri koe ia me whai e kore ki he ngahi whale koe ni. Hua ki ai i he talanoa ki he tāpane kale housing or affordable housing projects of whahingoa for all. I he lau mali e tatau pene o si ai ngahi whale ko kamata ko osi tuu pea o ki ai mo lisi a ko mawatu pe ko he halewa ai hoko te mautoe lisi for all watu ngahi bathrooms mo ngahi whale for all koe ni o ku whia mau pe e whai aki pe ngahi lisi ne osi o os mawatu ki ho ofisi. Koe ngahi whehu ini sea o ku whatatau pe ki he ngahi kole mo tokanga mai a me he ngahi family ki he office wahenga. Whewhe nei e tau ngahi tanke e vai o ku ke hao pe a ngahi kore ia ke ngahi tanke e vai. I he talanoa ki he hala ki he ngahi mama e palemia whamole mole pe o ku lahi a ngahi mama o ku mau pe au ki kai ke toi ulo pe a whawhoki e he pot ngau e uhi la o kole mai e wahenga e kai ngā pe koe ke ki hano toi whawho o pe o ku whia mao pe ke whamo ui e ngahi mama ko ia koe whehu i tatau pe i he lau malia o e whetongi koe ni o e pule anga te mau te list for o watu pe ku iai peha wheitu o ku o stauhi pe ke hoko atu. Paku hana e wawe o ngahi ngā ue ko ia ke hoko atu ngahi kore ne mau o swhai atu ki moa. I he talanoa ki he hala pule anga o ku mahino ko ngā ue mai e tokon palemia ki he ngahi hala e ua la lahi. Hala ua la lahi o tonga tapuono ko tau ina no tolo no kole mahino ka te au ngā ue koni ko whai he formu ngai community roads ka koe hala vai aia mo e hala tapu wao me isa tau taiki hala hange pe ia hala la lahi he ngā ue aki he kolosi mai ho mai ki he ako a kai ngā koe hanai hawawe ko toutou tele ka koe mea i pehe e wheitu una mo kapineti uha pe o si tai aonga e whanki ngā ue ko ia ke a umua ki he wari tā. Pea koe whakasi pe o kuai ki whale ki container ko hi koe tau mua ki he kore ia nai whai pea ki he ki apiako o ku kole mai ki he whia mao ke kintaka teni o angi ku whi container pe tahu tike ke whakotu uia o whia mao ke kole atu pe ke o mai ke ua ke lava o fotu whalelea ki whoaki ko os whoaki ki he apiako kweni oi. Pea whakaosi pe tup moa ke whamalo atu ki he e tokon pale mia ngau e wawe au pito nei vela pe ai ap kweni i Sanuali. Koe hupe koe ai cabinet fo kweni pa lele ato kole ki ai wike pe tahaku a wan kau ngau e panau oangi container ua ki api vela kweni nau kei nofo te niti pepti ke ki whakakakato kako o swai mai ai ngau e ki ai ko whakamalo lahi at moe tui pe e whakaosi wawe au pito ki whale o ki witou kweni he koe witou pe mei o katopa pe ki Sanuali malo au pito. Malo koe tan koe ni ki he ngahi toileti ko project for New Zealand e pe ko sanitation pena e kore foi toileti taha fe wangeau na so mai foi wangeau ka ku osia no tufa pa ko risi ko no tufa ko mo fe ke review fe ma New Zealand fa nga report foi wangeau ko ya ka tok tuangi mai foi fika ko ai ko wangeau fa ngeau mo ko le ka ku mau fra papa e pe ngai savea ki ngai vahenga e fu fra ofa au pito
Pea koe ne mau pe koe aku mau hangalewa o whenke lisi. Koe ngahi lisi ako mo o mai ka pane mai ki poianga mo tua ka muongo i o ku te kai ke u sioe ki ai pate o mai. Nana ku koe ke he whaile i po ka whenga o hinga. Ke to sio ke ka hanga utalana ni nai e whai e au atu ia ke o mo ngai wahenga e au maa mo tohi ka lawa wha savea lele e koe ngai toileti ia. Pea kai ko tonga tapuni pe e au ki he otu haa pai pea mo e ua pea mo wawa. Koe mea kan ki he tanke vai, ko whamalo ki he e pale mea i he ne mahino i ai pau pale ma koe water security. O mo kole pe i he malu o e whakawave mo e whakaofa. Ki te tō mai e whamiriona koe nau tānoa kai nei e mau tānoa kai kabineti. Ki whakaai atu koe ngai api hang ko tala noa, fu whakaofa, fu toko lahi, tanke e pētah, koe ngai api ni kei hala. Kau totonu ke ua pehe whakamamahi ia. Ko ngawi na tonu ke usfaya mo fai ke kakato atonga ni koto he tanke. Otu ha pai fi mau ke takiwa. Kai fai ngawi ki ai be mo i pare mia ke palani ke kamata ke to tu foto fanki tanke ke kakato takitaha. Ko ta fanko ni ki ngahi fale ko ni o ku mau sio ke ko hono moni ko kakai ko nofo ko he levolo ko masiva ango e ko to ko mano faaf. Ka wate tau e avaris ko tokono ki household ko fale e faaf ke lana. Ka ko tu ko faaf ta ko fale e au big he waf. Ko ki lahi ko no mau finga no ko teo ni mano ki ho ngi au. Vale ai. Ka ko nena be ne nai ko kore ki puang sia na mo ofa mai. O ofa mai ko mau masiva to o mai foi wangea pa ka osia pa ai wangea tamai am pa tose na fai mo ke ngao ko ki wangea ko na ku hena ka mau fa ka ke mano fa kala ko ta fa ko ki hala se te u to ki sio ke foi hala pe ko u hinga ko penka ka pa ko hala ya ma to o ko ma to no he ko la to va kai ke po ngai ko ni te to ki report mai amui ko ta ngai to no ya ia he lori na mai ke whake tanu hala la tau ia ke lori tahanima o stufa mo ia ia wai ke kore ke kamneri whafo mai o sefu kan ke helisi ko ni mu ai ang ko tufa pe ke ngai pot ngau ko ha ai me ngai pot ngau e whake lori toni nima kai ri ake tanu hala ia ko e whafo mai ke whake tanu hala community kai vale ko taha ko varita o staka mau varita na hanga po tunga we whakatawa ki kau kontrekta varita ni bo te ke totongi mai ke whakafo ke container ki fisika mai mau ota e container varita valu ke mai ke hoka tagin pa mau whakatawa me kau kontrekta varita o ngau ma kai lava ke ngā umu e tau ngau e tanu hala ka te hange koe meron ta te mistango we te ulere atu o sio koe ngau e upehe koe ute no fo ofisia taimin ulere holo ngai vahe ngā sio ki whaka ofa mata ka kai whai hanga au ke. Ka te ulere ato sia whai hala. Ka poko mea hala matoi ai whawawa ke whai mo tāpu. Maro. Sea. Tala mo ke o ki toko ni pe ki he ton pare mea he. Ki wha toko ni koe whehui pe. Sea kore pe ki whai male ke tali mua e whehui a tonga tapu. Pe mai Krista. Mama hala. Pe whatawaki. Ia tap ke whaituna sea tap ki tap New Scrani pa pe ke o me mi pe whale. Ko ki whakalawe atu pe ki he isiu mahu inga au pito na tukanga mai ke whafunga tapu no whika atu pa moe mamahala. Ko e whoke e sub-community e kabineti pa mau kawat ki ai whikawaki pe moe siofi e palpare makoni i he uhi i he TPLA pe kawat pe ke pa moe mamahala. Aus whai e whakatalanoa ki he CEO ko e wharepanga pa ko e whakahoko mai ko e wike tolu ki he wike whaosi ko e mahina ni ko tau mai e nau ki hono repair o ngahi mamahala mati ko toa pe e whonuani. Ko tui ku mo mea i peko kawene i siu nai mahu inga ia o pito i motuani ai pa nau tātou lahi ku hanga eke. Pa koe tuunga ko ketai nimi ko ngahi mamahala koe ku mate ko pau ke whahano repair koe malu pe a hao e tau whanau e whanonga ke poako pe whake tau kau toka vai e whanonga ke lotu e pompongi. Koe mau whakataha hoko te mau sio ai e koe ngahi mamahala he ne tūko he lolotonga ni, me he tūanga whukape ki tofu mahina o ku sekati ke mita. Toi ngā u mamahala tongan katoa to tongu whakafuafua pe. E kau he ngahi isiu te mausio ki ai, i he waweni mai ke whahanga au ke ka koe. Tūnga koe mamahala, e whaipe ngā au ke ai,
Ko ngahi risi ko na ko o si mau I whare paanga whekaaki pa mo e kore ke ngahi mama fo ke fo tu o ku mau kato pe risi ko ia mau ke hoko re rea pe whae ngau ko ia. Marosia. Hoi ki ko e tope papa u e ni ku kore mai ke mai mane whehu I whaka os au pito. Ia, o pare pe whetu na kai ke kwa whehu ia kuia. O toa ka o to whatanga o ke u whare tau fulahi. Tawan pare mia ki kore pena maulak whai tau ni sea na mau kore ko hi. Ko mau whatanga I o me mau whanau me motu na se atpe to hi ke kabineti o kore ki ai. Tau te whito mau tokanga ke mau whanau whiwhinea no mai tuku he u api I nei afu. Pea pei rewa e wesi ai nofe ngai mātua I motu kai o mai mau whanau ke ako tok whoki pe I osiko e whalaite. Pena u kore pe ki whare e ono kako to whatonga koe whare e ta koko whai a te whange au sea. U kore pe pare mea na ku I mea pepa te ki whalahi atu si mau ki whare lahi mai whio au toi kau mai pe o whai whekau ia pai ke ulepe te o whewhe. Ke kau mai pe kau whai a kohe pe na o mai ki he na o whatau whai. Kai e ko wat pe ki mau I whenga maare ko tui ko te osko ni ko wikau. Ko tau ri poti pe pa mo a I whawhare area sea. Kau uinga pe ki tua ko ke ko tau o se tau taimi. I whatangtanga tu pe ke ongo ke toan pare mia pau pe ke ofa mai pe katea po ke ki ai ne hua. Pabore more. Kei. O te mo te hela I mo to he tangi mai ka au ko whatongia pine o ki atu. Ka koko rea we ko ono. Tu pe ke whakau kau pe fi. Ka kuke se mai fika ho fisa kolo te tāti ai. Ke sio ki he lahi koe e whitu e tu ai ai ono he koe mo kore pe he me I hapai. Ko tui koe wahe koe ni o ignopere koe ni wahe haa ano. O koe mo whanki motu ai ku nau kei nofo le u api. O ngai whare wholongu te mau tuwha ki he nofo angako. Ron pare mia, koe apia o okina whkai ko swake o whanua. Tuanga o kol whamiri o. Kai mau te kau te apia o swake o whanua. Pako sepa no mai wharingi whanu kei kakai a motu mauskon motu kei pau whake api manako. Fua pilahi mana alama whare ua noai. Ka koe ki ono pena e kore. Ka pau pete atu haki ua kau na alama molo ua mo mea nau sio mano foai. E kai toke ha apia o lo ua. Ka te nau lapa pena tono whasu api koe. Koe te koe ose e peki an ko I wawa o sio ki ai. Mai whakapapau I ai whika ai ki he ono ke o atu koena ko koe se mai whika whisakoropa te tāki ai ki he mau ngāue. Koe kore pe a kuia ki taim koe atu e ngai mea pike mo tokoni mai mua. I tampani au ki he kau koe kore. Koe whehui pe o at me koe kua whonga. Hoi ki toloi whare ki he hongfuru moni te mo mea ki tau kres. Koe kes tau ki ko sisu kais po whai o tō tamai whio la mare manioni. Kia ti tau tōko tō hoan whai pe tangata. Amen. Tunga I he anga leleia pureanga Australia o kumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu a e tō uwharearea o I wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.